so I know yeah quiet it is in communi di ya wo no me nye hu so yi communi edi wase ho no ububu ne manigusha yeko ububu ne me nye hu na asam ni ye asam na me tie na ase ho no enye na me tie no ha no na say ase ububu 87 boys me nye hu ni ye after mpaman ma jo to mo na ma fa be twa hwahia otumo ho na be twa hwahia na nsan akra ne ho ana bla buba mu ha ni pa ba ni pa buba fe wa ade ya me na ko toilet da to nkodi o e da na chi ho so yan kama na akotwa beto so ye de no akofo ngofo bubu fe bubu se mo hwe se toilet da nkodu ho etu odi matam tumu ni a shawo ne be so etu wo ba o mo kan se ni finto na msa so ha pa na so ni pa na nyaja se se de ye ntim bi me on sabro atodi ta da bia akoba na be di matam ebi akwa abanti ma na ba be di matam se wa ko wala na oba na wa wa ni se we mpo oba ni bi ma na se ben a ukọ be bi ma ba be di matam otu mo ho a say you me pants sa de be tra abanti e di matam ma man fo be bu ho e be bu na we kan de opana musa se de be pa na ha ya we ye chi se na we so oba ni mada na so to ma se to ma sin na to pants se me ni wa mo so kwa no so kwa wo hwe wo wa jam kwa ni na ogu so obi won na mko fi nsa na ba beton na mo nkwa na biedi o fi nkwa kwa some jumadi bre na asonsem Maa Akos metrase na me ma badwa fodie ye de jumadi no ebra mo sabi sitie na efata yeda twedi ampa onyankrompon asesa na da yi so wa ma no ato ye tache mada bodwemu na emoja edi ye ho afrisane enye ho ofe enye enwuma pa bi nti enye papa yo bi nti na emom no eye adom no bi ai adom no na aso ye nso enu nti ba bia wo bia no wahim wonsa no akasa Yesu yada wasio esanse enye nipa nyina na nya ne seye si wa huno anadwi yada obi akwakoto hospital anadwi yada obi akwakoto mochire anadwi yada obi akwakotwere aban kokomo na nsumenu mienu yada so etenkwamo na chese ye nti atenka boni bi ade a na eye adom no enu nti yada nyame ase ewo ho ye mfa ne ya nya anade ye wo enhoahoa ye ho because ye ba wiase no ya fa hwea ma ti dia ba wiase abenya bia no 87.9 ye fa hoahoa ye ho eye nyame ene de ma ye se base ye kwose ya se de esi ba ne nsansansa ne be kɔ ne nsansansa ti onua emfa de wo sesei enhoahoa wo ho na emma wo nye akakabensem emma wo nye arrogant emma wo nye too proud so ahunu ahantan sana mepa yewo no emma ne waduru no ba bia waduru no ene ne yewo no emma nkoya ahantan ewo ho so abre wo ho ase na mmise twedi amponya krompon obeboa Akoma 87.9 FM zewada Facebook live akoma mu nsam etwane ho Facebook ya Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM na YouTube no de ebomba akoma so entertainment eye Akoma 879 FM one word Akoma 879 FM ebobo ho sa akopim so bewie ye entertainment eba ni say ya no subscribe YouTube page no enu nti ebra so ya bon notification amount set time so akoma mu nsam bra so na chese won so atumi atie bi eho na emom no Facebook no de Akoma na what intemo FM na intemo 87 point na the aba na 9 na the FM na kana chese when your Facebook no so kama o say from TV say make say edemu live sanso na Kings TV so edemu live say na Onua TV omo so ebefa dwumadie live na bo wo fie wa asafo abie mu enkawie zongo assembly ma make say formation center no dem gaso filling station ora Emmanuel no bo na dwuma yefo say make say engranza won ma bia to station ho Iron Boat at 32 Kotwi ene brofo edu Iron Boat so ebie dia tum Adepa Information Center Wokotwi afetia dem sanso na Big Love Radio watu apete ama Spain for sameka say wonum so enya bia wotie na ma joanta for ma me wopota se junction Akoma so taxi drivers mashani agawule pa so taxi drivers junction dem ba bia ne krodua no so sameka say wonum nyina etie Akoma 87.9 FM Atomic Digital Satellite our 24 junction we be at the atom so Kofi taxi driver tech junction edem International Central Bible Church Prophet Elisha Bunna Juma yefo
asafo masemeka say wo mo share sa pepepe ena se de ani ekire pachi number 2 so fire word ministry asafo mameka say wonom so ani abrepa ya dwumadie wonom share no de mu aten efiefufuo pachi number 2 uncle special fried rice Third Junction Edem ya wonom so share nyame enhamo nyame na ye information center Edem Betmat Salon Sokoban Maba one de ato wo bia mehwe TV ni bi nyame ne mebo for information center wa bi ntia bia tum Mr. Wusu Edum Africa Market one ne yere wa ba pe kwaponsa wa ba pe manya won kra no yaso de mo Akoma FM 87.9 make say won so bia mu a wo mu nyina ti bie chairman YBC ana malam YBC one ne yere Obaba Electrical Enterprise bankro no masalachi ekire wo bie bia tum de mu aden young billionaires ekuo no wase wani akoma mu nsam a na ewuo sister Lina Abrepo wani Grace Pulse ene di hwani mu sister Lina wonfa akoma mu nsam eni agrokra sanso na taxi driver boache edum ene oye adwuma fa wani ye niada Ruth Rasta hairdo check top high wono so enfa akoma mu nsam ni agro Kian University taxi drivers so mo ye adwuma kwataja omgotaja ahye wo wono so 8 divine fashion our santase and some make say Santase tech station hono ma nyako woni ne nkwala ne nyina e na elda ofori so ma so nkwanta okay so this time on the speakers ne nyina wo twaba wo the video ye se be ya eni na ni abre shishe ni bibia kama ana Pastor and Mrs. Ofosu omo London omo so am yehum se enya asem ketwa nti radisha safori na nyame sha wo na obusafo bia yo mo so se Facebook omo ye adwuma nti omo so ye hwese free family ko no abraje ka ho Ghana Kumasi ka ho na Erica Henkra one ka ho Erica Henkra na pe happy mante ono so ka ho I think say no a odi bi mu ekra ka ho August ro usu ansa brother Emmanuel Ankra odo sewa radisha on pa tiem say ye hwese on na ye boa ye no ye betro wodi no na bra no ya bomo mu so ho adwuma papa omo ye de maye ti de bia na mebo ndi se nipa 5 na ma bo different then on na bebo adwuma gidigidi oso no ye be list di ni na kyen de beba omo mbe ye kyen na list na de kyen de aba na je se nipa ya de a wosa ye mama na fe omo mu tie taxi drivers no emu mienu obefa ha sisi a omeji t-shirt wo adwuma mu ya nipa mienu omo meji t-shirt drivers ana trotro drivers yes na nipa bi o ti Akoma FM sisi ya oben obetumi aba sisi no omeji t-shirt sisi a Akoma t-shirt kama okay enu ti bomodi ana ebra na beji t-shirt no wati na Joseph Fashion wono NSCC me na wiai Joseph Fashion e pamatade e de hye me Josephine wa bom so woni meet me there sports no na di hwani mo wo ye engagement a year adoring de wo ye bia wadwuma mu atade hin fa na wokọ ya wo pe seamstress amana pam atade e de amawo ye Josie Fashion o pam atade a wo se ampa atade ye pamwen asade ye yamfa mposo mponsim antwitwa enso ye twitwa ne apam o ya de insa no frɛ Josephine friend no e was 0243 433 465 0243 433 465 Josie Fashion was say you are what you wear and 87.9 na yaboa for nei wonom eboa yen ema yede Akoma mu nsam dwumade no abrewo Oliver Siriamis kone kwato tombrai papa tombrai na ede say mansoa ba keneke yade suro anu nti bra mansoa tabia takum me so ye bema na bema mu ayemre bomode ane no bi tell me about center and the time about Mr. Kenji about capsules baby nanom ATL 100% cotton fabrics so ATL 21st kaneke and your sciatica ye expert and a P-Work natural ye the 3P garlic no saba bomodi ane pebi no na we yade ni na asibetu yamra ye ni nua baby e me twetwe nkomo ena wiai was chen bi ade nawu ewo aware mu Helena yamwa ha ya na o mama na awiai de boko ni nyina ne se ma wale 3 years ni Helena ma kanishe Akoma FM 87.9 you will stand free na de be ma no de aye wo no enya ahogoro so enti yenko pacho ma wale 3 years ni me ni nyeda pacho ya wale ye bedru fi na bisa be ma ne se onya asen o se misika enka ho
Actually, nam de me yi mani. Ne ye be wo ye. Ye wo ye so na ye kwoto akofra ne di. Ehihi mu adwa no wo de Ibisa ne se akra ne sika ne nya asen. Osi an no de mfa wo ho. Nam de me yi mani. Nti o ma na okoto asase. Koto asase no anka nkyere me hu an se wo si dan. Nti da bia so no kogina obi site na ye call. Kogina obi site na ye call no dan no mu si ye ho ne ma nyina. O ma mente se me wo ho na obi frɛ no krampo na wo mfa call no. Isi opie no akofra nipa. Ti mu an odi si dan du lento. E so da san bisa ne bi. Se kole na nyame abo akra na wo ye bibisi akasra me. Kasego afidie ne mami enyiwa no hwenche. Ka kire me osi an ada osika ka ho ana me si dan a osika ka ho. Na me si o ye me mpa ibo ne sunsun pa na ede. E talboti na ka wo ye bibisi na ka kire me na nya hwe. O mu ma ba ye 1 year. Akoma FM. Na ofi ayetim. Yey. Okotwe na ofi ayetim no. Be 1.5 year o so ni maduane bi. Onni maduane bi. Na mbisa sa dan a o se an me se o mpra ofi ase dia nya do be di maduane bi. Am se ade be na ekoso. Hwemanim. Aha ne ni nkomo nhwafom. Ade na ekoso. Ti da bia ga ne kwa adwuma na oba na be me na pie akosia no kwan na wabedu fie. Ga ni ti fie wa bi. Ga ni ti fie wa bi. Okwa adwuma bia no afre obepon abafre na afre be ma na be ma akosia no. Ti last bi no mo ya ye wani mbo no. Ana meti ani mo na mhu se one ga ne eba. To musa me ho ne ko wura fie. To wura dan mu na mko na msokole. Ade amaka kan se kuma se fie me ntan nya sa ade no do betwem na wabanten kwa na me nyede. Ham na fie ha de. Me no aduane a wunni utimi ka chege no mo ne chenche hwe e che se fa si chire gu fa nche no gu mamudi e bi wa se an ga le kama mini am ka janse ko le me mpasa ne ma na wo ye no se an wo na wa betumi fu ma me ba ne me wo fa ba ne me no wa betumi fu e ho an mani so na da mani so pam ene obo me amani nyina wo ho ye ene kopie hospital nti anadwo na mi collapse ye na fie ru an ba ho mo mbetwe nso gu mi so na ja be ma no afa no bag afa no ya wo dwane akọ na ma me ne friend se bla wo ire na akolapse oda ha si nti bla no mkope taxi no mde mi tum no mde mi ko hospital nti anadwo be 1 na ebedu fie efi ho no be 2 years 1.5 year ni be ma ni maduan on kasa no o kwa adwuma on krame me yale nam da ha me anam hwe me ho on fi mi enya me hwe emu lockdown mu na no fa ase bi ebetena ne so ofase na se waja wale na onu aduane ma mikunu ni edi esi ni ema wo fase abedi awade bia onu abaja wale na se oni be ma ni bia be ma ni ko bia onu kra no osi ni bosa nyina esi ni Italy edu Saturday na mbisa nse ontale ayi me so yi ma me na nsima wa onfi me ukoba bi na ukla na onfi even akra na me na wa akra 2 years 4 months akra no kwa yale na uka kire na nwa yi nani no discuss ma akra na on ne tene no fa asem se dikota do bla akra na bla kwam na ma wo mba e bia badu the draft of price an bia malaria do na asem wo do ti bia to kan no ron fa ma me akra no na ya akra no ho bibia akra no be start school no obisa no an esi akra no kwa henfa na yenfa no ko school obisa ne wo fa ase no wa bra wo ma me ne wo te ho me te won obisa fi ofo no pra san school be na yenfa akra no den enko eno no a de okoya na ode akra no ko school akra no soli obeko school no sam na medwalo no simi ni medwa akra no den eko school de ho na akra na basan me ofase ha na akra no ko school ti se mebo ya do wo ba na ekoto school mu no nya na ade akra no ekoto school me pato da bi wo kunu ne no wo fa ase no no me akra no den eko ofie o akra bi wo ho no mo kan no mo den ko Helena wujidi bato an nsem wa wo kan wujidi bato an ya fra be ma no bibia nkoda ne bato da bi okay na ode akra no status kum dem de anopa bia na ma ya aduana ma no mo ko me ya aduana ma no ko sa the last sister bi we fi ono yes o ko watch night na me kra me ase ne me no be ko na mkra me so ya me titi fia na ma ya den mada ene de medi wacha me ya den ya ko watch night ne bi ti ya be ko no me kunu wo dan anwure be 6:30 na me friend se mpa cho me ko watch night ya den aba wan fi me kunu so me hu no me ko ba bia nka se bia bibia maka chira na nka se bia da bia na se ane me kai wan fi me na me dem sister no ko watch night ne bai ti bedu fia no pa basis e free word that day no amam chopon free work 1 month no mam skada na mbisa ansa bla na da na se o mam ska osia minya bi mam be ma ne friend say e friend Collins
Collins Opoku. Collins Opoku. Osia me nya sika ni bi ma wonne e ma wotena na mempena de menya bia de ama na to de na di nam sesa e de na ye nti a we say de wonya sika ma me abonya bia ma wompena Okasa si wanim menya se wonya sika ma no benya ma nempena to de ne eni menya bia ma mempena anya bia to de na di nam si o man kasa ti wana mkoka cha sister no kwa ya sen ko baka ko kwase bia se ni si no do yi nani Akoma FM. free honom e ko ma mo ko kacha mo se be manam na neti no ni maduane on kasa me ho o ko ba bia on kla me me dada mo se me yale me de on fi me me ko kan mama me mo baaye mo fa mo baaye me na mo betena ase e mu ga fa no phone so mo ba ha se nti mo pese mo hia na ni di nkomo o se a me nya ho ne enya ho tena Sunday so kra me pan so le amesan ko program Akoma FM. ani mo fa mo me de amehia emu wono o mo san ba kroma sei e frɛ me sofo mo etena ase se ni na ma be kan kire mo be o mo kan mo frɛ be ma na se e wa ye kan emu bisa na no asema na kan ase no wie ya e bisa me se ni bisa no question yenu bisa no question yenu wantimi ani wantimi ani anu bia e wa no pagya na sa so kobom na ba ko ntia wa na me sofo no so ne nsa na asam ye dede okobo nana kobom na ni so na asam ye dede na ja me patom na mpepe karam de nsi no mokoe emu ho no mana me sofo sanse won tena asam no so mana nye basa e san frɛ no asofo fo mi no nyina frɛ no ye sofo ba ko fie e frɛ no ye sofo ba ko fie me ko tena ho no ma o se a won de awale na no obegya obi anyai na obi antena ne ba bi no ntimi ngwala me ne engwala me nkyena na me obo me no me mafa me to ase agu nsunti nyaade obewale me obo obi na no kan ho so obo wo pa to ase me mafa me to ase agu nsunti nyaade a obede wale me na wale me kyena na asofo me ka kye o mo se sa wanye we ni adi gyina so ye den egu awale enye se ni gyina so gu awale na we di anya awale gyaye nti o se an ma me na busuafo nyina bu afu so on de wontimi ngwale me bi nti on de obi akọ no ba bi nya asofo na ba yi twopon ni ayede ama no keka nsem kyerọ mo basa na mo ka se ama blon sanfo gu awale nti amra ne be bom pae kakra na de ba fi ade cha na the 5 cd or the 5 cities 10 cds 7 cd no da to ne ba no ko sa 6 months ni twopon ni e ma me hoda nkofo bo se na makwaje aja me de ye bojo kakra o mapampam me ba fie so na mba ne dindi a nuwa bi na msan de ye den eto aduane ma ne di na na mo ba ya se mo be kan san me sofo busue ni no ene ma ne wale me na onye na adin so wale me no si wona me twempena kakra na sofo ne ka kire ne san asori ho ne de ye twempena wo ene o de wale me so no onye na adin so wale me sofo busue ni na ma ne wale me ma nko school da me ma nko school ono opa ba wale onu ne ho kra so wale me ono owie school wen owie ss owie ss me ma nko school onu ne ho kra so wale me nti sofo ne ma ne wale me no ndo onye na adin so we de o wale me na so bla se me no tena sidem no city dem ha wo ye no se an so opo bia me na sumia me nko gira pepo so na me ntento na pepo ni sumi no ndo ni 1000 bia o de ma me obegya dem ho akọ wase so wo po bia me na ye dan ya ensem ni yin makuma na ni tie me po bia me na sumia me nko gira pepo so na me ntento na pepo ni sumi no no 1000 e ma me ho ne e ma me ho tena nti ma tena dem ho sa ba belewa tena dem ho no sa ba belewa nya de ono ne 1000 be ba me ho ta okay na de me na mu nyina wo saka me ko dada me na me to dem ho sa ye de na to so aseda na ode wo fa titi mu ti ya ode me na mu nyina wa aseda na ode me nam sa ya nu ana ni so do be ye bia me da hokọ na bo me mani so timi ya struggle ode me ode ne sa bobo me no fo no me nsa ho ama me nsa ho nyina ne mani nyina agina moja mani nyina ye ko na wono fo ho ode nsa ko bobo ndi se na yire no wonya hye se na ope kontu na atu ene ode ne nsa bobo ho ba to da bi amle bi o ka tira me se de shara ka tira se me nyam o ka tira me se me nyam me fa nko ba bi amye de e ko fa no no ndi onya ona me na ye de enyam timi so me ma so oba me nchen amene ne na na makonyam because nyam ne ma me ne da nyam ne papa ne da wo be ma na no ti da timi nyam na ka tira me se me fa nko ba bi am ko fa no dia na hu hia se me san no wa be de abada bi enti awia wo ba ha na se nya de ma ho ipam cho me mu anyina ne se be ma no hu mi na me ye madwuma na me timi dan musu me de me mpa hwemfiri no on ha me dan ma me no nsu me na me nkompa bi okay because am ye adwuma na ma me gya adwuma ba ye me ba ye be ba ho na fi ye be ba ho be ma no Akoma FM. Collins Opoku patron ahin fa na o shia no bisha no o asori den asori dem patron na mo kwa dan patron ni me beto na so no kwa asori ho no na ode koto me sofu na nim se wona me nkasa no nwale me
Nti mi de me hu se nyina wa asole. Bra wanim kakra bi ka ho mami. Hu se nyina wa asole. Good. Na me pren ma na wale me. Nti wono de I Collins Opoku de koto bo sofo anim. Me baton. Se opese o warew. Me baton. Okay. Baton. Nti wo de koto sofo anim. Wo koto no asori wa na ono na beto wo. Baton me koto na asore no. Nti wo koto no asori wa no de na na oye dan wa asori. Me baton sofo ni ho a otimi ya asole. Eye Sunday school nyina. Oh, okay. Etimi gina oprichi. Oprichi nyina. Baton. Na je so oti nyame ase pa. Oye Kristo ni akasa. Baton. Oh, okay. Enti yenhwe ebra. Akoma Wokɔ asɔre hɔ FM. no edi sɛn bosome mienu bosome miɛnsa afe ansa na ɔbɛka kyerɛ sɔfo sɛ wɔn ka kyerɛ so onya wɔ bɛware. Baton me di be 4 years old. Ansa na ko ka sofo no so be wale me. Nti na wonnim no kakra wɔ asɔre hɔ. No asole ho ba na me so da nim no. Na ibi asa ne fie nsem ne adade bi asa. Na wonnim ne fie nsɛm. But asɔre life deɛ na wonnim. So igu. Na wa na yɛ wo yɔnko kakra nso wɔ asɔre hɔ. Baton me hu no 3 months. Ansa da anya ibi anche no do wale. Oh, okay. Nti sɔfo ɛka kyerɛ wo sɛ Collins Opoku si n'ani gye wo ho. Wonya wo a ɔbɛware no na wo ankasa no wohwɛ Collins Opoku a na wo so w'ani gye ne ho. Me pacho me de me hu ni say like nyina wa asole ntinya do betimi me bone na me de wo ni fele mi yede e ma asofo no wo se bia e wa asole na mi adade e bia untimi yede onyam bone bia na ma meti ase ma no se me nwale no Na sabra no nya mfie sɛn. Akoma FM. na mo be 26 27 Mu akonya 26 27. pacho Enti ubisa asɔfo sɛ bɛma yi a ɔso ɔbɛware we yi a ɔbɛka kyerɛ wo no ni su ete sɛn ubisa asɔfo. e bisa na sa o se on do ni problem bia ba ne de o igu Okay. no ka kyerɛ Nti ukɔbɔ wabusu ama ne ye. pacho Ugidi. pacho Sɔfo ka sɛ Collins Opoku sɛ ɔpɛ wo no onye wo ɔbɛwa wo no. Ukɔbɔ wabusu ama ne ye. ko bo na o mama ne me di kan ko man ko bo kokɔ Eh. na ye san ko ho man ko ye me ho ade Okay. Before so introduce you no ɛkyerɛ wo no before ɔkɔbɔ kokɔkɔ no na mo kɔɔte yesi bibi de courtship o sɛdan anaasɛ mo bɛtwe mpena. Pacho satam na do di kan no ho kan me asa. Di kan ene ne ye bibi kakra. Sɔfo ka kyerɛ sɛ Collins Opoku sɛ onyawo ɔbɛwa wo no woni ne enya Ne sɛ yansa na wɔde ne wo ko me kɔ ma me mo Akoma ba. FM. Na me ne yes ade. wɔde ne kɔkyerɛ wo maame mo sɛ aberanteɛ wei sɛ onyawo ɔbɛware wo Pacho. to wo ne ne kɔ fie saa abere no ɔnkɔtu wo tiri nsa Pacho. ha deɛ pɛ nokorɛ no. Pacho de. Okay. Nti bɛrima a wɔahyia no wɔ asɔre na ɔsɛ m'ani gye ho menya wa mɛware wo adɛn nti na wantwɛn ama no ankɔtu tiri nsa na wanyɛ ho adeɛ nwie ansa na wo ne ne bɛhyia wo ne no ahyia adɛn na wanyɛ no saa. Pacho me nya gidie mi se ye wa solem de nya de a obeye mbone se bia wonwale me na bibisa. Na ma mfa bone bia so nsusu ne se bia obetimi ayi bibi. Ba de se Wɔno ɛna ɛpɛ sɛ maame ne wo na anaasɛ wo na wode saa adeɛ no pressure ne sɛ maame ne wo na ansa yɛ ho adeɛ. me pacho ona de ba. Ɔde ba Na me sɛ ma me kwan. ɔde ba sɛ Na se o ha no afre me se wa hwe me mmra ne fie mesra no mehwe ne fie no bia bia me mmra me Akoma FM. mu an ye de yesra. nti ɔno da ya inyasa ya ansa na afei wɔkɔyɛ ho adeɛ. But da be 3 times. Okay. Nti edi science a wɔkɔyɛ ho adeɛ. Panse be 1 month kramba. And no de yɛ ho adeɛ. Pacho. Na woni no twɛ mpena kakra wokɔ ne dɛm mo wona na akɔ no na ɔne ba. Ina na me kono. Woda wutimi da hɔ ma ade akye. Ne dɛm na wutimi ɛda hɔ ma ade akye. Me okay me kwa na maba. Kwa na maba. But na me nso dan no. Se me kwa koda ma de achi me maba. Die ntia me bisa wo saa ne sɛ wenhunu esu bi ebi akɔda hɔ ma ade akye obehu sɛ ebi a wanya kɔ obi anadwo ana bibi ukɔ wɔ nyina no wenhunu sɛ bɛrima ne wɔ su bi a bɛrima wei deɛ sɛ me ma ne ho kwan ma ne ware me a ɛmoa me. Pacho da bi. Wenhunu su bi a. We bon na ya na ne fun ayi de. Adum. Ɔno ane du mu a from Da bia o da to ala. Akoma Bon FM. na ya na edu. Bon na ya na edu ntima so da hu ne ko bi asa se. Oye ye ma ko ne adade. Ye wale wie na me hu se sa ne ma ne nyina no. Oye ka me. Okay. Before wanko hu ma ne ma bia so wɔ ne dɛm ho. Pacho da. Na deɛ ɔno bɛrima obɛkɔkɔ obɛtwe ne nyina gu baabi kra nsa. Obedi kan yi ne nyina gu baabi ansa na wo aduru dɛm a wo beduru ho. Enti mame bisa ebra
sofo kache wo se Collins Opoku so ope wo no anya bia no na wo be ma bi wo ho anase na oni be ma bia wo akwem We pacho na emi obi Akoma FM. serious. Instead of serious and say we no be one day aso no wo say into seriousness na any sa relationship no na say Na ekobo asana asa me ma mempe ni papa na sam. di enti na no mpe na Because say of nema bia na boy ne yema ne hunti na mpe na asam ade ne ma na sa boy ne ne so ato aso awale na bibisa. na boy ne ade ne ma Akoma FM. Asa nsanom na sa nema na me ma sanom ne de ene ma ka jo de sanom ne ma asa wi siam no asa no no bi kakra ono de onu wi no want to be answer some be ma no no wi be kan ya no mfi obi a wo kwa sorry na wo boyfriend no wi nti me hu ne se ono de o se me ja na chi de na dem ne no pass no mfisa on de boni bi anya de onti me nyam ba de bi asa na ti me ni jaye na wo ba be ka hu se we no na wo ne ono no for ma wan ni jaye ba baton but na wo ni jaye ya sa for be introduce we ne dia ma wo onu ya jaye e jaye asa so for be ka se bi asa David Helena wonu no kra bi ni ho ba bi Helena sa me hwe wa nipa mitimi se wonu no kra ni ho Helena na ne wo ho ana se na mo wo de ma ha de wo ba maka cho se no kra ni de pem because wono no ba mai se ya oba Akoma FM. tika no kra ni preko no oba no obeka na che se ya hunu so oba ya wo kan wa de preko na oni sa ba ma no wo ansa wo behia Collins Opoku anase no mo jai ba cho na me na eti den ana na me fi oba asole no okay enti me hwe na bla bono no na se we na me na ti asole den no so wo fi na won sesa na nyama na wo se ijai onu na asem ye den e ma no sa brana na ono ne tia wono a na me fa se no nkwa sorry me wa first boy no nkwa sorry no no monsa no no mu wi no no oye basa me pacho wo wono no ono ne tina ifie sei pacho on the breaking virgin tetana be 14 years be 14 years otene sa bowoda bacho da bi oye wa yaka dia bida nya me no kwa mi sa ne ma ne nyina ma hu bi okropro me pa nti amada bi akra me ne we ne to na me kai we no mo emu ni jai oni dia hinti wono se me ni me kunu kwa ni so me ni kunu Akoma FM. da bi na me sa kai me ex boy na me ni jai na wo kai wo ex boy no because sa ya ne abo ne sa ma ne nyina ma fam bi da se da bi na me ni sa o bachi ensu Helena ensu me pese me make point bi wa ha sei me make point bi wa ha sei ntina me bi sa o sa asem no wonu mu wi na wonu mo nsa na wonu mo dwot no one training some more for the past 14 years da me boa me ya de kro na san pa ma chew wo ya bone no me wale wie ma me husa ne ma ni bia da Akoma ya ko FM. fa akwa ne se di mani mi decision o san kam take ko show na na ba ja boso a oye bia Ensu, se Helena, ensu. na bitifi o sa paper wanim ada man fatishi wa me bia na me pacho je the phone ma me ada ma me feedback Akoma FM. fa kafra Helena Akoma FM. Akoma FM. ensu na meti ase bibia be ye wate ensu wonu anu wo ma me cry feel say wo ye we word just won ye ne ma yie no wono 14 years wan for wan kwan yakayaka de mu pacho de wo ye boni ono na pa wo che wo ti bra wo ne Collins Opoku ti wo no etre bia no wani wo achi de bia boy ne de me bra wani ka kakra ma me wasa akwa achi me ran fi ne da because me talk na my edin o ti mi bizam say dem how eso be jiji me by we no fa me ho me hwi hia no okwaduma won kra me on kasa me ho to say bibia ne wa hia no ase say ne wa fa so no wo fi ona o do ni sympathy ma kra na me de on ka me kra wa me nya hwe enti enkofa bi omoka no when me buy adwene o say the devil you know is better than the angel you don't know when me ya adwene wo ho wo no bibi Akoma FM. minti won kan ye yesu ade pa wo no bibi sa wo no but the devil you know fatu asoma me Akoma me FM. ka kira ne say me na me fi say bia o ye sra bofo ba sa na me say o ye pataku a say o de bia de a kire no because ane ma na o de me hia bi da bia me da me na esunko a o ya wo wedding o fa so no anu aduane di o mi ni beto nsa di o na akra no be di nkomo
me pie even me nyam klampo ne yetimi ya watch na tia so no me ko daw ma de chi o fa fo klam mi sam se na what is saying me nyam otimi ka san se e bia me kondo bi na me ka se na o se idea na aye ne ha no eno na wo so ye le udi me wala na first no aye idea ne bia no agu adua ne so de ama me e bi kwa se nkwan kra na ware no ai ono ne bu adua ne so e bia me sensen ba ile ka o se ai me de udi adua ne fu dodo wa e bia ba ile no be kan kasa go fidie ni mama obekan aduane no ba ile ne besense na okan aduane no ebi bulo sa na odi watem Akoma FM. basa ku asini ba ne nsem de manum ho kra sam wale bia wa nkusu yo ba yo se wale waso wonu ne ho sade o wale oba wa nkusu no wo ko school no ankasa wo ko school dro hene SS no wie o yes okay ma yenhwe Abra aware no wo fa ho ka bi wono so fa ho ka bi na ono a na ye bibia me pacho de me ya ne se fie de na ekoye no ho ntade nyina be man de me de na me ana me de misika ye de ba ifu okonde misika ye de enim enti mukọ ware wie ye na busua epene awade ne so me pacho de otena hwe manim ye ni ko me pacho ni ma me nia na ase ni ma me ati ba mienu no ma no koja wale ne ba ye ba ne ma me na nkasa de wa nkobi adenti ya nti emre bi na obo me na me collapse na asem okotena fie oba bi obetena kasa ni ma me kasa ma ne nwale me eno wale me nti wonu no so wale me kotena fie o sole anu akotena no aka sole anu akotena no aka sa Akoma me FM. ba ye no na obi ahu me o si hwe ohu ye si bia no ase ni sitire hwe ohu ye si na me sa da no se ni se na o try na ye do ko hospital no me ba enti no ye kwaye wo nwade no be ma ne maami amabi ni ma me nkasa na nkobi o maami akasa ankobi ni ma me nua na koja wale ne fie ho no me ba na me pacho wo bra be ma ne hye wanfa wa ankofie but o de me kochia ma me no odo kocha o maami no na o maami no ne dwabia te sen ohunu ho no okay o sere kire me kakra bi na me ne be ma ne ba fie nti ye be koye ho no na bizan say na da be na ne ma me o hye me tam say da se ni be kwa bizan say na da be na ma me mi akọ no say ne ma me de o se ni sisi ye ne ya o ntimi nko kwantente na ne ma me nua no ne ye be de e be ko ntia ne o ma me nua no e no koye o maami nua ne pe busuani bi anka ho ne ma me nua ne papa ene ne papa e na ne sister pani ehine fa na mo kwaje awade no ese kwantente na wade de mi nko but o ko western region sashi pato ti mo free kuma se na ekọ sashi pato ne mo twen ba de abrochire di anke mo ntwi onka busuafo nyina beta premu akọ sashi di ase kwa wa se do be yi kan ye no kra se de heli na kan ye no kra busua sashi kwa wo ba ti anke ka se wo ba no abrochire di busuafo nyina nta premu ni mfa kwa abrochire anka wo de anka kwa ma edo nyimra no asan so kitikiti wa anka se ngma ente edo nyimra no se be ma kra na de onimu wa mu twi to na ye free be ma ke do nyimra obe pesti adwale ne be oba beda no onwale ye onwale osan so kakra bi no da hohoro no aba se awode no to no onwale e boss 7 be ma ne mpa adware on pa adwale boss 7 8 and no be na so no ba beda say you said dan ma mtimi she night to mtimi se lika bia na nti ho akura isi oda ho no awi akura na akura no wo fie no saturday bi akura na ko school so si den one so si da mo mpie nko akura no na no ba beda so no mpre romance ono aya na ade no twere wan no ba no be de obe ono wi aya de ya wo ye do be wi o mi ono fu ase tutu na ye free da bi fatu ha na ye free odon sa be so no fu na se no o twere wan wi no be de o ye wi ano aso na kwada be oda so ye den so ho aton so ye den o fi o mpre romance hwe ono play romance eno aso wa ba na no se body no we do pe ya oda ne da no se de niam bi egu kwan ma ye pede aba ai ka betu kam ase force niam bi akrofo to da no wa ye do pe wi a no akoda sa tara bi ai bi kwa na fudi se nga bokon so ko so ma no ateam ada wo hia so ne beda no ko so ma no ateam ada menya oden te esa na msma din ma beda ba bi but ada wo no hia wo no no apa be do pe wi a no ko sa nti se ye kasa ye ne obada ama me mani dinti da bia na se yes boy da bia na ma dwen da so ye dai e won so da bia na me kaka ni sa e dia na o yes boy no no ye ma wo pa ya na we nya ma wo a na etumi ma wo kwa kan oh like ope ani je so no to no e din kula na obe mo ani age obe bisa na me ye we ye nya sei ba we no me sise di o me nya hwe e no so ba won che obe ye ni ma bia mo ani adan age ene ma bi ti sen
Ono be pre romance. Okay, so Do no pe better. bia ono beda. Obe ono be pre romance kama do pe bia no. O kire san ho ato na menye osi na menye osi. Say na menye o. But we no antisa ama me. Ansa me da ho sa. Nti edwumre Me boa no. Ame do pesa wo ye nyina me boa na me aye. But me nya nje bia wo de me fe no nya do be ya ma. Ono da ne da no nya do pe bia. No akoda. Na ya na won kan sense ni kunu we. Maka woni me ya no mani nya ho. maka kire na ebo nkra me pesa me force na kam ye bia so o ma ho kwan o ma ho kwan na so wo ye bia na ho ato na no stop no agai. Aba to no be ye de o pe bia no akoda. Enu ansa wo da wo say tim kagya no abe wa foro wo na de opese wo ye. O ye bia no akoda we ofe. Onu ni nkomo. Ba to da Awade ni nkomo oni mi ni nkomo okwa adwuma won kra onya hwe. Ono wo sere Me yale na me da ho a o misam za o hina yo ya ana asisi o jam ho no ko. Obi a me wo ye twa me wo no ye twa me CS. Da bia no so enkoda da bia ba ho wo wa na akoto hu no bi okro misam sesi ana asisi. Me wo ye no mo na me nya ga bia ba me shan da bia so ba ho e be hwe me. Ti da no ko aye bi oba ya o sen an me o sta de me wale awura ba kwa kan no. Wa no wo be to aso ho ebre wo be ware wo no wa hunu se wa anko school da but o me kan ni nyina akire no o se o sister de me wale awura ba kwa kan na me nyina ga se e de ba asam na wo kan o se o sister de me wale awura ba fie ni ba kwa awura ba ni ba kwa o ya ma de wale mi enu ba nurom de yo nti wa duro betimi agime no na agime me ba wo eya na se bia wo de upia eya na kwa kambrofo hu bi du kogu na ni mu aso wa ba cho da bi me kra me ni pie da no kra se be ma e de oba bi odo oba pie kwa transport ba bia na se bi occasion day bi bronya kra bi san se bia bronya de wo ya o sen aden me ba no wa na ko papa ko du bronya de se bronya on de be ma ti dem e bia ma tontoma na tale bi kra da bra me hu bi da ashofo am wo all over the world ababa wa no aye ka no enye twe ni ehunu wa ho afa yi kra ni ehunu hwe very beautiful girl hwe nanim hwe se de wo sisi e enti we se wa anko school da me pa che wo enti wonye oba na wonye nipa very nice girl enye wo just am ehunu se nyame abode de ye enti me nto bi ho de but she is very nice ana ebia ahonidie wa honidie wo fom kakra da pacho fio de kametim obi number ka Akoma FM obi se bisa na sibia me system me anya pa na like headers aso me mitimi taw ne ma spirit ma judge ma nyina tiskran me the spirit ne ma ko bishop so onye mitima msisi a obeya ma o se ba wani mu kasa o ba bia man kampe obeya ma miti asa mitiri ho no mesa ne ma ne ma de me be ma no ma msika se mfa nyi miti ni nyina me na me ma de ende nkwa ne kam ni problem na ma de so ye ba ko a da bia me ye ni ye kama se da be me ho nye basa ne sa ne ma ne ma mo wari ko do fie no enya boso me san ansa na problems no start ya ba wade ni mu but obeya 3 months na start first problem e dey na kwafa bae asa okwaduma wonkra na business na ade na okwaduma wonkra ofitia na ono bo mecho ti fu na ase sa mini waduane men kasa ho menya ohwe me no hihye die me no nya hwe sa ne men nya start ye den e bai one can sem bi enti abema no Akoma when you not FM one nye bibia e bia wo se menye no akwayo batole me pa che wo bema bi ho a wo mpe wo ba wo ye wurawura e bia obefra adwuma beba na wo ni wait ho obefra adwuma beba na wo hye wai fie obefra adwuma beba me yire wan ya yeso ni aso mesitia odi nkonko sa bema bi ho mpesa ni ma me pa che na wo nya bi me bacho me da bia na me kwa adwuma enti me ba fi kura be 67 afuna na me yele me ba enti me pa che wo bosume maware bosume mi ensa bema no no ntisa bosume mi ensa na starting wutumi trans bisa ne say miracle is opoku me hu se ne ma asesa me pa che wo ade enti e na ama ne ma we yam asesa wutumi bisa no bacho ende ma misa no ade no we ba bisa me hwe se bia no sitem hu se ni suban ne ni suban na ni suban because no ne me medin komo misa me sa de no misa me hwe eso ba wa ba Akoma FM efia motimu no na eye ono na esiri fia na mako han me pacho da bi compound house obi fi ni ahan obi fie no han efie ho de na course ho a ba ma na se wo twe wotu ase ebo ni dua de na course e wo fie ho me pacho lady bi ono na ne twempna me de me hu so ono na ne twempna ma fi wura no kra frɛ no sa baba wo yo be hand on ni ku na eden e bae e na musu nti na be ma na abo no amana koda hospital enti so bibi no na Akoma FM aga no so sa case ni happen ye no o soli 4 o'clock salum keke no ye 3 ye no ye 4 o'clock no fifi oko
be man over and mu na ga ni dinu mu a o mada you say ga be man no oba no ko ansa na be man so ayeden atimi apie uni maduano no ga no e chinchi yo timi ko fa bulo ba na ma chinchi na mudi ga na se fa chinigu hu fa si chirigu ho na tse do pe e wona ka se ga ne so onye galito mount last ga no so wa say oye tramis mi yetrint ni timi din ko last bia te wa say ana kwa ukun se mi nya gale ma na mi do Akoma FM. gale ama na mse sa na de wona wo ye gale ma mku enti saa nneɛma no nti na ade w'ani bu yɛsɛ bokunu mpra ne gɛ no andansɛ wo akɔhunu sɛ da kɔ anadwo bi ayemrakye bi wokunu firi lady no da mu apie but o ga na di mi kunu number no na mbisa ansa na ade sister bi kwa na ka kyerɛ me sɛ one ga no kɔ kwan so na moton bag na ade ga no white one ho na ohu so ade kɔle number ɛde white wɔ gɛ ne ho nti me misa na mbisa ansa kɔle na de nti a sɛ o sɛ ai o right be na wo sɛ bi ade me number wo be bisa me saa asɛm na m sɛ gay me na nti a wo sɛ no mpa kwantu nti o ma passport wo o ma yɛ hwe wo de nti a waje o number me bisa ka jam sɛ me right be na me wa wo sɛ me je obi je o number me bisa ho asɛm okay enti wo ankasa de wo ehunu sɛ bia wo firi bɛma ne ho opie bɛma ne firi gay ne dem opie ba sɛ bia ono wo no aduane ma bɛma no a wonie na gay ni bomu no ama bɛma no a wodie ni nti ususu bibi sa me pa che o mu pie o mo ko hotel ne ko sia ama gay no kwa ko kan ba bi sɛ ono bɛma wo mfa na nya hwe na ono mema mo ba ne nten wo fie okra mpo no enya me kunu ni tipa ni omo to ndo mpe no bɛma na efo so no enti mi so sɛ me twe mo kakra bia be fa na bɛma na fro ba no e bia makoto ba bi tie nso mo bɛde gay no ka so munya akɔsen a eji wani ma no na nya de eke ani na bɛma no kyɛ sɛ omu efia mu ti mu wo twempra wo efia na timu do bia nim sɛ on fa me nya hwe because okwa adwuma ba na mete wo bɛkye o ma mo ni nyina gya me won kyerɛ me on kasa me bɛma na nka nti o sɛ bia waduane nya deda senti amu no aduane a wonie no odi ga na aduane wanka kyɛ so aduane nya bato da bi last na okoka ga no koka obi aduane na wo ka kyerɛ nipa na wo ka aduane san wo so la wo aduane a odi gigigi woni abre denden dia wo aduane bɛma so no aduane ma na woni one ho ga no ka kyerɛ Akoma FM. just na sta ne ka kyerɛ sɛ na mse no no we de na hu sɛ bɛma na nye de eni maduane ga no wawie university bato da bi wako school da bato da bi enti bɛ wokunu se wo kwa kofa awuraba bɛka ho na ga na sɛ yɛ no kreso ne ga na etwempra ga no no ɔyɛ awuraba bato da bi okay enti mayamra na memisa ebra sa problems we start here no osofo na boy ne de kɔto n'anim so opeso na wo etira ukɔbɔ osofo na mane sam uware kɔ fie boso miensa akidi asini bato me ka kyerɛ me sɔfo no ka kyerɛ me sɛ ehihim trust me fa nya mpaebɔ yey me fa nya mpaebɔ na yɛhwɛ kakra sɛ obi obesisa na bibisa but one friend one boy na mehia so o settle asem no bato one from da na brebe na boy ne ka sɛ sofo no ensem hunu brebe na boy ne ka sɛ one da on to say me no edikan ko ka asɛm no pesa asɔfo mi ba bi ɔno kɔ asɔle no ne ba bia me kɔ asɔle e kusia Akoma FM. na yɛ ka asɛm no toto ya mpia asɛm no bi ne ba be yi ni twɔpɔ ni ne ma ne ma yɛ ama no nti on de na busuafo bu afu sɛ wonya me ti jana no be jana because of my pam to ase ayɛ agu ni so ti jana na wo so ede oja opa wo to asegu be ma ne so bato da wabo ni dua pen bato da wuji di bato me da de amara ne so obu na mka nti oba bena wo nti na wo yɛ obu mi se kole oba bena wo nti na wo no asana me kan ya no me pacho mo fa sa bro we no girl no mo complain ya kwai no bro wo a wo collapse ye no bato e no picture na de ba ye bato nti ya de ba beto so ya de picture no e ba beto so obro no sa bre na wenye mo na bato da obro no na wa wo bato obro no ma na niase nyina amuja adamoja apapai sa bre na ma ware anya bo so me be say ya de picture no ba beto so abo Akoma na be 3 years FM. atwam nti woni na wo say ba ko pe oba na be ma bato ben wanya mfie say 2 years 3 months 2 years 3 months bato enti girl no a wokoka so woni ne twempra no ho buro nie bato etiefo areho sometimes ya na maintain ye ma bi ase on se obampo aye boni bi se ya ye mfa ne mfa sa kwan no so ye moro no bisa se wonu ya ba ma bi ai mo fa to so ma me wonu ya ba bi na wa hwe condemn waburo ba ma nani ani so de se onsa ko boy
ene nani ebo yi a tinka wo beja na ma be ma foforo na akofa ani ba ko abo wona hwefoni ma ha adwen pa because on say we ase no me ta kan sem we wo afidie kese so say ma say wo fa de no na eho wasem a enema mienu na wo ma ada say wo ya de ni na wafa if say mpanyimfo bu be say yaji obi ade ye ni yi na yaji a yense no ena ewia say ye wo no problems ma ya na mi wuru ebi mu de a omo de buru ma prepare wo mo no ebi mu wo more the danger the serious one than wo mo de no but ye bu ye ni bu so ehunu kwa be fa so e be control but ya na me ya always say ni wo si abu be ya mama brutal just say enye bro bi so wo bono ba ku bi keke wa onzi na niasi na da moja na niasi na da moja so na niasi na da moja enti eye bura eye ekumbro so ekumbro na mama the thing is odi obi am say obi am feel ni wa on say mama woni me hu picture na me ka say nyon na on say wa babre wa to anso woni wa babre ah so obi say woni say we si we ya na obi picture na o say wa babre wa nkasa omo ya wedding no and use pictures wa ha yes so o say babre o be we be 70 years so enti de bia me kama untimi emwa wa na de ni urade akoma no boko ana say o meye ni yie na mafa eye ne ma mielu meye ni yie na mafa ana me ntumi ma me papa wada roma wo munje mo ade asem bia ni akire me mum say ebeye te say ena mama ade a obi bu ni yiri wo ho ya na ye me ya pa ye say wo fa ba foforo na okoka na wabu no mama na ya pa ba se bia eye mfunsuo bi na wo yi ni fi na wo tia na ke different ba wo di okofa na yonko ba e wo fie wo tim ni ponu na wo na yo bi bia na ma obede won kasa sebi wo jimifo be ni wo wi ase abrofo se ni ye de me yonko ba makwa aware ya me ho ade ni ye de oba fofo abafia me tim ni ku ba wo ba na onye ni bai obedu oni na edi nkolo na ma ye mu se me nkasa obedu o chinchi wi ye na bi all to me fast one kasa unni no di saba ne de so it's a day o kan ya no tire ya na mo ba kasa me ma o mo nkasa because it says one kasa ebi ene de o ke ebi ene bi o kan nkasa ba one kasa sa na obi anim no ayofo nya sa na obi anim no enti me stress mama like say wow we see abuni pa wa look at the picture she picture wow brother yankopo enka wani bebre ana wani mre mama say we dey amon for by ne sesi a ne wedding picture na ne current picture bi nto so na yem fa toto ne obi ara ka tanyo ma ma ya ba he e no mo de wedding picture na so no we dey look at masa serious just wo so kwa fa ba no we hu se wanko school afen wo be hu se wanko enti ma me say na what here say na what here and we wie ko wie wo san oh in fact wedding picture pa the boy one no tenia e wi ase pa o do san na to da pa mama ye wedding pictures no do so ye try je ho be ba edu ba bi kra be ma no yi wo coat ya wo de hye ba he fe say no ade na asie die nkoa na aba abro so abai muntumi nye ni yie mfa enu onyam oba hwebasa ebu ne ho ma hwe oba kon hwe na no hwe ne hwene what one work as about look at them very nice the way we see so handsome no you don't deserve to beat a woman like that the way you are so handsome no obi ka so kra no abro we yire I say yeah it's unbelievable because mama so in fact having pa me suit na mpacho ye nya be ma ye twa ye ho ba okay ene ye nkom na ne be ma na kasa na ye everybody say ona e be t-shirt na I think say bi mo aba enti obi twem a ombra ni pa ya na o ma t-shirt sisi a Akoma t-shirt fe pa okay ma mi misa question when ye ba ye be ma no e de ene ye ne be di nkom ma mi misa wo say ebra be ma ne ye wa yakayaka de ne ma wo fe o former boyfriend no wo fa phone friend da the former boyfriend but what the one fa phone and friend da we be a horse ma fe former boyfriend nti no wo tumi fa phone no bon se no wa friend no wo de one friend da my friend da by my friend na me ban ho asam na biam na neka oba no me pa cho oba no ho asam sen ebia my friend bi san say
akra no hote sem because wa agenda de na koma o maame na akra no wo menchen na be ma ne ka say ne maame bi ko wale mind bi na ma ne hwa akra na ma ne yeyi o de ne ba no be wale o hwa akra na ma ne yeyi nti aso yeyi no discan ko hwe ne maame na obo an ma ne yeyi ni mfi no sam ko fo ne jon so mo Konde mo buy on say yo. Debbie. And that's so very nice. Very nice girl, very beautiful. Very beautiful, very nice. Helena sit here. Helen, try what. Upon browning in her channel. Well, say, what's in that? Or that's so ba. Or that's so ba. Or your bamu papa. Oh, very beautiful woman. Oh, yeah. She said, you're not supposed to. What for man? Now go back when was sorry that my catch us for 7%. Oh, yes. She said you were trying to say you know city. Sama, say Uncle Basse. Abaye ewu bibi pa o ye yam funso ana o bo ne kesi bi ewu di pa ka be me hu be no mama because the one about we city no me hu de be ma kan be ma se bo no na o se woni pe bi o wa o be bo no kra na o kra ka che se so bo no because the we no onye obi a o ye denden sa nkofu bi o mu ha se so mu bi bia gige we you very soft enti den se bo no na e bia na ntoma katade so enti e pe be ma na nu ma se mati Senya bi be se no abaku se na ni kunu so se bo dwonso oso dwonso kete so nso probo nso na ware ya ti se bia se Helena dwonso de a emi bi sa de o kan fa na se bani se ba ye to dwonso na bi bia da de a ene nka bro no madwene ho achefa oh yes saka ye nua be ma bia be na pom te say bibia boko we ye truck driver na taxi driver we ye Uber driver na we ti Akoma pa sa wa no Akoma any Akoma mu nsem dwumadi na parameter ati pa eno pa na ati nti me say question bi we no obehu me say yemre obo afade me say okay me panelist o mo show you so mo ya dodo say mienu ase Akoma FM ba go be kan ho na condemn na vita condemn na ase na na kuya o so okay nyana aza de wo Akoma atue yan wo twe that man the boat wa yeah what I say ana kuya no so this na ni oh okay no oh okay why ya dey what condemn babo na kuya why ya dey papa chese wuti Akoma mo okay next time we move by the chese pan t-shirt no na fashion ai e move by the chese Tiffany t-shirt. Oh, okay. T-shirt no was stickers. And I media general of Maa FM 87.9 CM Fama. Na fashion fire juma. Never hold the road trivias the mount. That's it. I mean, so papa. Papa. Uber driver. No, na fa. That would they say? Nicholas. Oh, okay. Nico, abajene dia and it was who jamua. Bomodi anabajo dia. Nico, kabibi chama for your mo abonte. He fa no muntie. But the make nyina say Nico say uchi radio no ana say maybe online radio be fi Akoma FM what na the papa that's right and ne afutu sem abrabom nsem nyina ho na wo the make na say me nuanu driver fo nyina obi a fa to Akoma FM Empa 87.9 I mean sharp God bless you ye twa ye ho aba na ye fra be ma no ensemu a be ma ne burago no enya asem ketua nti ye wi a aka be ma ne 10 wo question ne bi aka mienu bi a me du be twa to ne ba be ma no enyu afide ne free ha twa ye na ye ba sisia middle na den na wote ho a wayɛ stay for saa no ono kwano no jama wa bre Akos sɛnea mensa ne menan mu twetwe me no emu ayi titiriti mentumi mpo nsɔre wo hu na enwanwa eno a me free ba na ka kyerɛ sɛ mato 3p garlic mixture aba enti num bi ansa na wakoda me hu ya ne sɛ wada sɛ wano 3p garlic mixture ema moja edu mofusane no yi natural garlic papa bi ene edi ayi aha na madam Kofi mpo ka kyerɛ me sɛ Iwak natural herb fo bi bidro bi omodi aba 3p garlic mixture wo ko to dwene wa misika enka ho echire nam dem yi mani ne ye be wo ye so na ye koto akwofa ni bi yi mo adwa no odies ibisa ne se akwa ni sika ne nya asen o se an no de emfa ho nam dem yi mani nti o ma na okoto asase mo anka nche me nya ne se wo si dan nti da bia so mo ko gina obi site na ye call
Kujina obi site no ye ko no dan no munsi ye ho ne nyina o ma mente se no ho no obi frɛ no krampo na ho fa ko no isi opie no ko frɛ nipa temua no di si dan du lento e so da san bisa me di se ko le na nyame abo akra na wo ye bibisi aka kasa no afide ne mami enyiwa no hwenche ka kyerɛ me o se ai ada osika ka ho ana me si dan a osika ka ho na me si wo me mpa ebo ni sunsun pa na ede e talbati na ka wo ye bibisi na ka kyerɛ na nye hwe omo ma be wan ya Akoma FM na ofia etim yey okwatwe na ofia etim no be 1.5 year o so ni maduane bi oni maduane bi na bizan sa dan a o se ai me se o mpra ofia se dia nya do be di maduane bi am se ade be na ekosi hwemanim ni nkomo hwafom ade na ekosi ti da bia ga ni kwa adwuma na oba na de me na pie akosia na kwan na obedu fie ga ni ti fie wa bi okwa adwuma bia na afre obepon abehwe na afre de ma na be na akosia no class bi no mo ya ye wani ho no ana me tie ni mo na mo se oni ga ni eba to mi sam ho ni ko wa fie to owura dan na mo ko no so ko ni ade amaka ka se kuma se fie ni ntanya sa ade no go betwem na wa bantin pa na me de ham na fie ha de mimi no adwa na wuni utim ka chege no mo ne chenche hwe e tro se fa si chegu fantin gu mo mudi ebi o se no da le am ga janse ko le me pesa ni mana wo ye no o se a na ba betumi fu ma me ba ne me o fa ba le me no betumi fu e wa no mi so na da mani so pam ene obo mi amani nyina wo ye ene ko pie hospital ntia na do na mi collapse ye na fie ru an ba ho mo mbetwe nso gu mi so na ja be ma no afa no bag afa no ya wo dwane akọ na ma me ne fere se bla wo na akola se oda hasi nti bla no mpope taxi no bi tu no bi ko hospital nti anadu be 1 na ebedu fie efi wo no be 2 years 1.5 years bi ma ni maduan on kasa no o kwa adwuma on krame me yale nam da ha me anam hwa me ho on fi ni enya me hwe emu lockdown mo na no fa ase bi e betan ne so ofasi na se waje awale na onu aduane ma mikuni edi esi nyema wo fasi e ya ma bia ya onu abaje awale na se oni de ma ni bia ya onu kran osini bosa nyina esi retale ebi saturday na mbisa nse onka la isu ne so yina me nsi na wa onfi me ukoba bi na ukla na onfi ifi akla na me na ma na wa 2 years 4 months akwa no kwa yale na uka kire na wo yina ni no discuss ma akwana on meeting wo fa asem say dikoto du bla fa na be kwam na wo ba e dia babu the draster kwa yasin a dia malaria du na asem wo du ti dia to kan e no won fa ma me apla no e na ya akwana hu bibia akwana be start school no bisa na ai e si akwana kwa hefa na hefa no ko school e do na wo fa asem no wa na wo ma me no wo te ho me te wo bisa fi ofo kwa asan school be na hefa akwana de enko e no no ade okoya na odi akwana ko school akwana so le odo ko school ni sabna me galo me sinu be akwana de ko school de wana akwana basan no fa se ha na akwana ko school ti se ya do wo ba na ko to school mo nyo na ade akwana ko to school e pato de bi bukru ne no wo fa se no mo da akwana de e ko enfio afra bi wo mo kan no de ko helena wujidi bato na nsem wa wo kan wujidi bato na ya fa be ma no bibi akwada ne bato de okay ana oda akwana status mo de ndia no pa bia na ma ya aduana ma no mo ko be aduana ma no ko sa the last sister boy if you know yes or ko watch night na me kwa me ase me no be ko na mka no so la me titi fia na ma yeden mada ene de me di wasa me yeden e ko watch night maybe ti ye be ko no me kunu wodan enu be 6:30 na me friend sem pa cho me ko watch night yeden aba wan fi ni ikun so hu me ko ba bia ka se bia bibia ma ka tira na ka se bia da bia na se an me kai wan fi ni na me de sister no ko watch night na bai ti bibi fia no pa basis e free word ade no amam chopon free ko one month no man skada na mbisa ansa bla na ade o man ska o se ami nya bi mam be man e fence e friend collins opoku o se ami nya ska ni bi mam le e ma otuna na me plan de nya bi ade ama na to de na di na msisa e de na ye ntia we say de nya ska man na bi nya bi ama mpana o kasa si wani mi nya se we nya ska man we nya man mpana de mi nya bi ama mpana anya bi to de na di na msi yo man kasa tu wana mpaka cha sister no kwa ya sen ko baka ko kwase dia sen si no do yin
Akoma FM. If you want to come more catch on the man and it's in Medran on Casano or cover beer on Clammy. But that the most American made their own female. But for crime, mamma, no buy. More for buy a man number tenacity. If we can't find the phones in some bahasi, it's your person who shall in income. Or say, I mean, young neck in your hot Sunday, so call me pass, so I'm a sample program. Akoma FM. Any more for my maiden, I'm Miss Ya. If you want to must back, we must say, a friend of home at Tanasi. So say, Nissina, Mother Catchrum. The Omoka, I'm afraid Beman say, why you can't even sound on what's a man class in India. If something you sound questioning. You sound questioning when to me, when you to me, I will be a. I want to pay down as I saw a bomb and a back. I want to soften the song, sir. Now, some years ago, bomb and I so. Now, some years didn't like that. A pattern and perfect calm doing see no more. Na FM so anama so egwa muti akoma mu nsam dwumade yenua ba Helena ameya enede na asem aba ase atete abema bi di atete no ebra wo je no sofo nsam ware no betra fie bosome miensa problem asore enso ohunu bone korokora wo de aye bema bi bebi sane biem Helena me wakwa ba musi wo anya bema yi bone We patrol there. bema no amfa nkwankoto obi anim se bia me yiri yesi am won papa no afra wo da ma ware anim We patrol dana na tubi na na da ho no ma be ten. Ana oye ko se ma fi o be bada be na. oye ko kire hwan Oye ono ba bi ye ko ase gen no South Africa o se ono ne ye ko no ase. O be bakra na matu ha no ase a ada me ba me hu obi o se a ye be hye ba bi. A be ba na matu ante wana mani tie na maka kole na de na wo ye makona nte abla me ba bada kakra ji ma ho me na asan ye ko se o de ma. Akoma O se a FM. ma ha ma o hwe na untimi no watu akọ. Na msesa am de me ka ma no tunti asa me de ne phone kura free ni se man koma ma me bi ofie ho nti okwa kire mu kire ma me na say na 9 o'clock na me missisi ne phone na me ka ta ma me say 9 o'clock na 10 to 11 na no ni nipa ne de kasa momo da paso no no ne oba foforo kasa wa bra wo da ho be bata nti yes ana o san sole koda akonwam no se ma san da no to an ko no na me yi mani ma nti me sisi phone no ade ti no ko de ko to ma me na ni se me sisi ne phone nti me so be kwa adwuma nti me osra me ma me ka na me fa ne phone ye de ma no ama me ne frame na me cheche nsem nyina a kire no oje phone no de ma enti no ni ade a wo ma wo bi be frɛ wo but want to me amfa nto wo bi sofo bi ne busuani bi wo bi ne ferifo bi anim sɛ ebia me yire ti sɛ mu kama ne nsesa bacho de eno de wanye bi da bacho de everybody na wo se wo ne be ma ne tie no wo yare kura no a na wo mfi o bacho me yare won fi mi lockdown mu ho no Akoma FM. Carry some me kodida nti me see Thanos me twa Thanos kan no ba edwom ho no afafa ka no na bla bi so free no de moto be bo me nan nti ode moto no bo me na bla na se mama me fa nko hospital nti wana me hwero bu ofie se onyi me insurance no fa nhia na ode insurance ne buy ye ko hospital no mo hwa me ba na ji me nan so ma ba afie kunu free adwuma buy e be hu se ba na ji ne bo me nan wa mi sam se na Halina de na ye wo da wa mi sam yo da bia so no botra me nan no ni ma beda sa da bia botra me nan me ne beda wa mi sam botra me nan na ba na ji bo me nan no e ne me beda so mi sam se na de na ye wo anasi de na buy nti a na ne pa de yeah I say Collins, good afternoon. Afternoon. Collins bako there. Mami Adamu. Me yo. Ya danyame asme pacho Maa Akos ni mami mi se wasem oyire Akoma FM. Helena ameya me pacho problem ben NSFie. What's the wine? Oyire Helena problem ben NSFie. That's your wine. I me pacho mo hwe ni ye ne yase nya be ma no me nim so on the phone no am obi dia but enya be ma no ane ni di nkomo no ebia enya be ma no ane ni di nkomo no oba na tene ne osenyo no Helena anya okuno pacho ne kasa ndo no ojede the number na Collins na phone ntina na wesa tin hello Collins That's your meeting, the calling. me pacho osene di so no na asesa na osenyo me pacho mo dia mo sign frɛ fu mo sign frɛ fu problem ni ehwe ose yeguso ye frɛ Collins ye frɛ ni wosenyo no anti ye frɛ no enti wo se moto ne bo wo na wo da edam amoto ne sei
da dem obe 2 months Bema na bisa wo say. mi sam da se de na ye o nan de na fio fon de no mo be bisa me se o nan te se mi se ye ba be mana me ne dadam hu de wa mi sam se de na ye o nan kra da da bia so no ne beda o batra me nan no ma beda no ko The one catch say G. Wo bota sa no beda wo so na nye say G me na ye me ya. Me kan bia o fi me on fi me on de wa no se kwan no so pa ba na o ba wi no ko da ne be eno so petre sa. baton Zam. baton Nu awie. Wo sane wo da wo awade yi se wo ba ne be me da. Wo sane wo mo enjoy. Wo ti bi sa da. baton bi wa ha e wi ana me asma kaka ne ma bia asma ifi kaka na mada Ye? asem me da bia Wo wi ana ye dan. Wo ne no da na kaka ne ma na se wo wi ana kaka ne ma. asem ye da sana na bia me kai me esbon no de no de me na da na bia Akoma FM. why ma yika flies why say me Akoma FM. ka se bia se ni se de me so da hu mi sa da Yes. Mo ware se ne ikra ka wa. Mo ware nfe sen. baton Ehim akwenya. be 3 years Mo ware be 3 years ni. baton Se wo ne na da so te fie ana wo 2 ana wo no atu aja. baton mo dem ho no bon do ka me say anya do ba ma me ka pre sa me panko nti matna dem ho aba brewa E dey twa to ko betra dem ababro obo akohoma. baton da bi Na oba no si dem na oba no odidi so omo akohoma. baton mo ko su an pa no de 7 cedi ama na office no mo ko No de ama oba no mo ko school. no mo ko ani mere mo ba me ba kra na akra na so ma na dia na obi ani mo ma na dia Hello. Hello. Collins. Yeah, but going. Collins Maa Akos ni ona pom to say. Maa Akos there. Me ba cho me wa Akoma FM. But we are. Akoma Area ni FM. abako wo yire Helena na de nsem bia ba betu ya nim. Ensem wo se wo ware ya wo di no kokot na fie no. Atete nko a ebro na wo twempena wo da ho na wo ne wo ge kasa okoka wutimi bunu ama ni collapse. Se wo so waja no. Hello Collins. Yeah, me too. Makari wo se no ebro ni atete ni nyina mu wa hunu wo no de ye wo ba ebro ni atete ni nyina mu no se wo se wo ja no obetra dem wo aba abrewa unsum no onya ne we enti wonko ana ode abeda ye anopa no mi colleague bi frel ye pese ye hu said the problem no anka se siti awie yi Or the year, the one you know, as a movie car, this is the Mammy and the Bushna. It's a movie, yeah, this from the Mabishian Mam and the Papa. na me pacho ebra wade any problem starting here no Collins me ba but ebra wade any problem starting here no every time I'm saying Mushia now we be how the family Papa and the Bushia all of the Kojawa this year about how many have Mushia some no so Muntina some no so da na papa no mo wale me no mtifi bibia ekwe amon san friend ma me bibia na mama na papa bibia na ka kire mpane kwa na be wa na ka kire mama na papa pani e be asambe ne si o ka kire bibia si fi ono ma na afre na mama papa na ka kire the last time na do bo me sa anadwo me da ho anu ma no abaso no baba da me sabre 7 8 kura anya de emo akura 14 years so da dan ho aje sa wo ni be ma da kura even se ka be bibi kwa ma be ma na ni age ntimi nye de bia o ntimi sha dite bia na ntide ntimi sha na atwe nkoma no so da ho din Ntonu ye bibia wo da hodi na msesa medie me ma osa kwan hello Collins Collins me pacho nya to ba se bibi sase problems we starting here no okay se won pen sa dia na ye de open ho anu no se won pen sa dia be ma de open ho anu no me pacho wo wedding pictures ni dia ka no wode coat ni sha no no mo fa ni nyina ngusu ma me se wo ba no ye boni bia nka be ma nka wo start ya no o ranti sa woni obeka sesa mo fa dia ka ni nyina re wakofo bi ba we wo bu ne no fu agumu wo mmia no aka na twa mo wedding pictures ndi ode ne coat ni sha ni nyina no mo fa nguso na ye hwe ni nua ayi ugidi se eye no wo fa ase no ne tifi ho bato no office be ma ne so akobo no kwa bi so ne wo fa ase no etwempra bato de nta meka ne se esa akwa na be take decision ofi ono Akoma FM. ona misika ne bibi omo de ma no
if you almost na my idea, me plakra na akra na san no for na katen so nsen den. Kunu no. Ai. No ompra. Be 3 years, abeti da be 3 years asa me nyama e wo share so ne adade na efi na me hohoro ne ma no. Me hohoro ne ma na asa da bia me so me kwatima. Nti menya kwan san enhye ne ma no wo share so no so. Oba na Sunday na me hohoro me ne ma no. Adeti mando kwa adwuma ba na kwato ne dance na nkwa tren bibia be si wo na akwa kwato ne dance na bibia be gu ona na kwa no mso la mu yoma bia no mu yoma nkwan kan mu ba nkun yom bibia mu akwa no wanya fie sen but 14 years mo dan no eye chamber house self container na say one room but single room ni nyina ehim single room na wo dem ukuru ne dem for akra 14 years no so dem and wo ba 2 years ni e che ono so dem and ono da wo dan na ni nua the work facility mo no ono da was that but the last time gas be 1 month no mam scan but that one aduna ba no ba da ofom na say o mam scan to aduane ai otu mi se men tompa ento tv nti mi hwe tv en nampa so nti osole ba ai ho no ma empa no so na mkoda ya obobo mam ha nyina jejina muja no ukru no atu wafri mpa no so abeda fom se ento tv but akra na de o ma hwe tv e bibia ti ana fo ho namra na say abe 1 month no mam scan den ti anu ba beda nibo nti so no beda waka cho say from pa ana otwa ofom be do wi no aso da koda ne mpa so Helena asema okay no credit but yampa asa asem ne ye me the too much Helena what de no asa ye me the dodo but yampa wo no so the free pan so no beda for ba from ho no bet from ho ye do pu wi no asala koda esro no. Can you imagine the concombility we say na ya na ma me brofo ne ba no ebra ade twa to cross so for tina asem ne so no de na si wo ho Akoma da tina asem no so am ebusen for ba e betina asem no so ni ebisa so na ebe ma onka na asem na oka na asem na omtuma am se misa na question ni bisa na question ni nya asem papa bia nka question be na bisa no o se phone ne kura me na nya ebe ma ne to ma me it's a problem bi ho ana me kira ne se me na ba ko wo ai abrochire na de phone ye den e bre me ana wo sa ko fa asem foforo ye den aba bi na ka kira ne se asem bisa foforo bi pese me hu ni nyina but hon da so da wojidi wo asem no ahwe be kwa ge so ti na so wura fie no na sa phone no na de bre wo na de bro bo ukuna mane asem na de phone fra abrochire bre me fa to mi kunu no me nkasa okay on kasa me ho anya ya ne oba ne wo fa ebedi nkomo na ya na anya mo wo na okay ona number 00 room okay mama fa me nua be ma bia pie mu ha sei ti mama ni nkomo be me na what to say Akoma FM we did the same Williams English name now. Oh, okay. Really? We are more the uncle for Begumza. Because there we meet at Akoma pa anti. Me drew a beer me SMF anti me ba more hanam say. My men for Hannah. Miss Maa Akos, you're so beautiful. Thank you. And me take of a condemn. Of fire sa of a condemn na why be? Na kia koko. And why be? Na Sofu Julius. And na Sofu Julius. Why are there? I do a body in the answer now. Why are there just so to Akoma with someone kasa? Me radio station me car no. Radio eche. Okay. Two stations plenty. Akoma kwa na tie. Eti condemn but present your friend Willie. See my president the t-shirt no man. It is a bit na the original Akoma FM. For Konafi go home the rich na running shout. Ya me on shout papa Willie. Na me mo ho ban pa. Yankwa man so na ye ne Helena ne nana eni nkomo. Ne wafa ye ma o ahaba Akoma mu nsem ke be so. Akoma FM. Bema na we die adawro man ni die kwan so enchiemu kakra bi ne ye pese ye je edifi wo. Wo fa se Helena. Woni ni kunu Collins opoku. Wo mu nsem bi apie wani mu pen. But say mo ware e wo sefi omokoi. Some BMP that because my sister and Daniel Krano. I say in December, the friend of my comment that Katana as we get it. You never read what you know what because my team put that to the band in Canada. Now, I said, and you say, no, but the back in at it. It's over.
Bishop any and I use channel that come and I cook magic. Only boy for chat is almost for back home. And it was one of my main papa in Lakushia. Boy, not training some more for most of I can wash your move to magic. Come on, some more and come on, sorry, bye. The mobile need to an amono, or my assault auntie and found that a ha, the Bemano, a young more personal, a higher, that the addition with the Pemanson, the Pemanson, the Soponica say, the Napo Tremano, no any of the Casa on this year, only this year. Now, I said, you will be not easy, our dinner. But Bemano, a catcher, more for the 9 8 Kuman and Kuma, dear, a year and we don't pay over. Bema ni tibi pie na no ka asasem we de kira wo ya wo ware mo de hye ayamo fa ba ko na kiame ba ko ubisa tiro mutimi na sofo no a okotra mo ka tini na mo ti aka tro ko mo ta to mo ka na na bo ni so ye so bo shi kiame no e mane ka za ma abusha bo se ntu na mo fa ntu na mo na mo ka bebe na so de sie ne so fo na so bo ni nya wa botre to oguso Diary, we are going to my bar, no tea, and also tea, and Mesha. No, say, not just say a fibra, what for seno, a worry, ya ben, fear, bammy, and someone you also has say. Helena Suana was to Helly, Pepper when you watch it, a bay. It's about what for so one in one fat. Ayakayaka, dear Bemano de Yano, while Febusian can be at some of that. That be more than I could be answered. Because you know, I put you at the mountain, they will call our dear. Now, when you end your day, Memodia, many Bema and four men to Bema Pasia. If you are no, what a Bema no buy around, you know what in the car. At the moment, we shall bring the answer to you. Say it to you, the manson, but what you are buying the view, the task will be better with you at the back. Because what the account was actually the Bema, you read by Bema, the not to a sofa. But you are about to come a travel, you know, and then you shall not, and son of walk over the bush for Edward. Mobile, you know, and I can't see that. I don't mean another life for no. I mean, that's not by. If you come in, you say, I'm moving to Penna, but them are not what they know about the nose. But with them over to know, the girls used to be a better table, and I'll be able to Bob Samba, they are the big one. You be our tower, you know what you said. Yeah, and say, Obama for 1 minute, the man who Jam, and I'm going to full car. Because the kind of Kraman. Okay, say on the working Emma. Maybe I say associate you and it's a channel back on have a motor to Martin. And a caution of Samoa, West Africa, and the buy. It's in the home, I'll go to you because they have often the Mediano, confused of the Duco, but the Diano that would say, yeah, could use with you. Oh, fast no, oh, yeah, Basa. But since the next time, me and I'm in TV, the men on the letter, and I'll pay them, them on another money, Madame Fu, and I'm on a fire. But none will be another man, you know. Now, you know, and the is watching with the man. It's the man about the end of what I'm saying, and I'm on 1 year. Because the man, nobody another man, you know, maybe you know, you need any Salomon. You know, which is if you know, I take my one and only. You want to pray me, so far. Then I should have one was with them or a softball. And it's just over there, the football say, was so broke here, who is that? It's a mobile, yet the benefit is car, also we have only the beginning to be. I can say now, dear, who by the man handing me the man for 10 million. We are here on the banner, a property, and again, I'm going to you can catch over the blue, a Fumbiano, she said, Buciano, with a sum of paper, and Madame and that's the boy. Obaso on the bishop in another shower, they see the dear Kama. And when you get my now, Bushana and Katia at the one at the UBDR. And then Tim after Madame, I mean, more or can't be answering that. You mean you echo to say, let's say, yeah, one more moment later, and I'm also not a man in some of the Bukian Amoa, Demano, and no more, Hamsu, Matia, would be most Africa, and by. Ebusiano mu consider bema ne pa mo hwese ye beton ye de hye no ama bema no mu consider no na ni nyina mu ko hye no akwa betuma nie no enti se sei adie na montuo ban na ebusiano betu free na kwai
ti na ko die ne be ma no ne be ka bi se be ma ni mu ade because no of bishop panyi and yi chame ba ko kan no ba na so di mu na che me kwa me check radio no because go friend me say for no fi because me chiwe phone at the plane who will like no katene on fa me kompo e ti abusa no ye ni ye mpema so bet man so ye be to kete so fa nje ni mani mi de e hwe ne ya o ya be down on e hwe ne anamo be to pa ho e wi ya abusa ne no me ye be contact ne mu nyina ba ko ne hu ye e be ya so bi e be ba na ko bi gan fa ho bi e be ba to nya no Yami ensha da sebre sawo so agi yeso na oni atwetwe nkomode ehunu asem ne mu nti ye wi a ye bedi nkomode ehunu kwani a ye de ye wo faase e be fa so but so da mo te pa nya me kam na on se mo amen ye nua ba Helena ne wo fa ene ye ne no kodi nkomo Helena me ne wo ba ba wie kura se wo renge wan Pacho. ade no ye Minyi. ashawo minti won kase so what su ama na yesi Pacho me bala mi. ensu heli awiase ne nya kwa na wie ye what Pacho. Be ma na obo wa ko homa nya se ni Pacho 6 months no ma miskada. ba 6 months mu ni no no wada Pacho there be. 6 months ono na omo wa ko homa Pacho. ye se wuti o se efie ho no woni na se fie mo ware mo se fie Pacho mi hu de no ni hwe but say wasi fie. Akoma FM. Dano. Enya me nka ho, nsika nka ho. E ma na ma so betana ho se dano nye mo ba na dia na danfo bi na de ba na ye dan na ye de ama no. Enti se say we da so pa okunu Pacho. heli minti ni ye we da so pa okunu Pacho ai. ye be ma ne do afam nyina da so pa no Pacho ai. awo enu ti no bo ma collapse ye no one report to police station ohu Pacho na mi se bi obesisa. Am se bi obesisa onye sa bi. na Helena wa wo hwe be ma ne sesi a be me wo pe Pacho there bi. na wo so pa ni ye you say one pe na wo so pa ni ono ye no wo fa se ampa na ne mpra no na be che dem no Me wo fa ase. Nana sofu nyantomu too. Hello, Hello, Pastor. FM. Mame. Pastor Memo haba Akoma FM. Yeah, mame. Papa na bibi aboko de. Ya di tini me pa de man. Ye da Krista say papa obaba ko na adwane aba beto aye wi yi. Helena. Helena ye da. Wa ye wo ba na nikunu Collins Opoku. Hello so ye da. Papa Collins Opoku ekwan be so no fa so hu Helena. Ya sorry ba na o mi na eba. Na sorry ba ko mi na fi mu a ye fa kan ya ga. So pẹ̀lú ho na mo so ho. No. E mo na bi so pẹ̀lú ni pe e di Helena ho. Ona so ko bo mama ni. Na mi fa. Na mi ba mi ni ana se. Pẹ̀lú ti bo ko na mi ji sa sport ai. Na ni Akoma FM. o be wa re. Na mi ata. Ni ya e no pre. O ai. E no ko se no wa re. O fi re. Ko hali dia. Ni ka ye ti se no ba ba ti. O so ni di ya da. Ẹni sọ ẹ máa mi ẹtú àṣàbí ẹsẹ yẹ ẹsẹ mi náà yà àtọkùn mi ó tó fẹ́ yẹ ẹ̀kọ́fù bí a ó tó hó dé ẹsẹ mi ẹni àbíyẹ sẹ ìdí tí ẹja ọ̀tá sẹ ẹni ní ìtura sá ẹsẹ mi bí ó fún ẹbí fi àpò ẹni àjà mi máa wọlé sọ̀kọ̀ ní tú ànàmọ́ ẹsẹ hu ní màmí ẹni ẹbí fi hàn wọ́n fẹ́ ẹni sọ àmpa ọdẹ ọtí ẹ̀yọ̀ ọ̀yọ́ ọba yẹ sọ àmpa náà sọ ọba abéjìmá sọ ẹja aka wọ́n yẹ ní wọn bi yẹsẹ Helena ni diẹ sẹẹma na ọkọ ní bàbá ana ẹsẹ ẹni náà nà ntí asẹ ẹwà àtàkùn ní ètò ní ẹsẹ mu hɔ nom náà tiẹ ẹkọ ẹba ní sẹ emu a náà tìtì ní ìhùhù ẹwà àwàlẹ mu ẹmọ tí mi bá yìí ti sẹ wọ́n di ẹ̀yà àwàlẹ na wọ́n yẹ àtàkùn yẹ yẹ fi yẹ wá sí ètò ní náà yẹn náà ẹkọ nyinaa no nìyẹn ìsọfún ẹni ní nkọmọ ìṣèlédá ló nà mí yẹ máa dé sẹ́mi ẹ̀mí ẹ̀kọ́ nìkọ́ yẹ́mi ní náà fà pé ní nkọmọ òkú
na baby a no tie first na me limbo na baby a be ha dan rie abe ni mo dia ni e da ko me ko na me pe baby amfani to na mo boy ama ya ko ti ni no be ya ko afọ ya ko di ti e ko du ya oh ma bo pruma ba ah e mi ka so ba wanda ho ko dan pa ko na ma so ro Akoma FM. Thinking about it, the young for the branch of the Baco, and walk for the Jaiha. I'm going to come here and say, when I had one for them, no pass for the Pupro. It's a Panama, my sister. Yes, a man will enjoy it to a frequency of the facility to allow that house for them. But the football, yeah. And you go down or not to get about the Bacaria. It's making nice. Yes, what I said, who are sorry, how one. Why don't one day? I then also die. For the football. That's what I have. The Open Manano, the 2 years more, the Bob Bonnie then have a doubt and Pasu. Also, almost a rocket is actually, which means I will almost the coupé. That or the Mr. Football, and you may be Oma, when you have a service capacity. One will really be the idea. It's one of the 10 or Pasu. Oh, by and I'm saying, oh, power. Okay, on the hawk. So the hip of my friend, the killing them was you, and creating them with Joker, what you are, my Akoma FM. Ah, I said, yeah, baby say, throw up the money. Offer. Opportunity. That's ready, and you. Oh, sorry, yes. It's your one too. It's your one too. One and lucky. I mean, so you make the workers obey and one obey. And one already super one to that. Hello. Oh, many. So bad as hello. And I thought I can't have I offer. This is about what you show. I said, you them are after solid. After solid. Yeah. You tell how you have media because the buy my business being rather that. You know, I'm a son of coin. The story that I'm saying about Open with you, baby, tonight. I try to tell you to tell me, show, I got the castle. Yes. I think you have a boss of the services of but one or by one and 1 year, and I'm also showing you maybe I have possibly I don't know. And that's it. Maybe I walk out. Now, it's not some fun 20 years who be a far and yet. Now, yeah, over the day. I'm not saying about me. We think, say, the catch of man said, yeah, also, and yet. What the Burma can hear and you know to the budget of a ball tax 20 feet. So you know, and I have them in our to say the Hana can make one of my list here. What makes us have Buram was out of the hospital. If you remember, you say that they have about you thrown one and wait on mommy. That you will be a. You know what's happening under the young Akoma FM. You know, maybe talk of money. I'm not afraid. Something like that, I want to know what the following and how you know. But then I put that. But then the Kata years as well. I tell you, hey, I'm planning now, so for 10 minutes, we will come. But then you are money now, bro. Obabro almost like a hole. That bromata hole. Yes, and you're top one, what kind of idea after you walk out and one from you. It's that idea, my thing. And you're near Matomesa. If you're looking at Matomesa after a papano. Abaya na bushafo na omubaye no ana odo omukotena asore dem a badi ye ne ho ade no awa so ndem ho eja ikiri ye de ba so eja bema obadi kabo nkro efide bi ma bema ne mo ye mumro ba no ana ya soma amara kofa na ofaye de abanti ye ha bema no won kam ye ntie Akoma FM. Bema sakia ai kasa bi a wo keka no esa say again yes ahwini ade ne kata no wonte na so de na de fa ho a so de na twi fa ho a e de pa na be me abaya na e fa ka ana de obubo bi obubo so de so obubo so de ai won just say oba na tra bible so apa na to afete
I we used to catch the say. Oh, I'm so nice. Can you see so? Look where you are. So, and I'm saying, Mira kitwa. Na obano. Oya fani mana ya fa ya bano. Why na obo na manye? Me so for me say. Me butu ni be na obo na manye say na e koso. I so for no say oba na ye de we say de na oba na ye kwadu be na ode bo no. But so do ode bo oba na tena Bible to pa ne to ase. O say de na ye oba na tena Bible so pa ne to ase. E ko ba na ye ba bi tena no. Ye bi ta ko mu ni buno. Ni kuno no oba na bu sefo no. E ba ka se ba ma so wo ase. Na so wo nkura. Mo ba no to ta no ka, yo na mi me plan me so me. Ni ti bi ko mi ni ma ne patia. So for mi ni ano, ko ni se dra ko ye yo ma de sa o di da no. Oh. E so bo ase bro me. E ngani na ko po. So for ya wo dai. So for sorry here. Ni ya to pray. So ba ni ko ni ko. E ti ma ni ka na yo mu ya ti ti ta no. Ana ma ni ka so mo so ka to me so na ya na kra. Oh, mi ya kra me so. O ko mo bu so afo. Akoma FM. Na so for mo ni wa sori mu ano na mo ni mu say oya quick tempered sa. Nche na ne bu aku. Mama, me ka bi ya ka ni ni mu da. Ama me ni wa te. O ka mi ni mu da. O ta so for ni tu wa na mo da. Wa ya soro ba fo wa sori. Wa ya no ho ko so wa ya bi te bia o fa fa ye ni ye dai. O su soro. Ala mo tu ma fa fa ye no so su me da. Wa no mo sumwe wa sori mo fie sen. Mama, oni akwe mo te. Le ko na ko. Ati mo ke. Yama su me say. Mi ni ani be say slow poison sa. Wa ye slow poison akasa. No, I was your four and so. Minia, ya ka sala to ba na. Baby a o kwa kwa dia wa na o kwa over airport o ba ni na o kwa kwa no wa dia mo de le be ba no. Wo ni se na fa ni se le mo ke. Akoma FM. Ana o ba ni ya mo de na ya. Wo de se ba ni o fa to be dia nko. Oba na se de kwa na bu so afọ ni be e wa ha. O mo do bi, wo mo kwa o mo hu wa ye. A mo de ko. Ba mi ya ma ba mo kwa de kura nkata. Wọ́n jẹ́ kẹsẹ̀ ọba náà fún kẹsẹ̀ ẹ̀yẹsẹ̀ wọ́n fún ọ̀sẹ̀ máa bọ̀ apá ní fún ọ̀sẹ̀ náà ẹ̀yẹ́ ní kúrẹ́ na yàmà náà ká kiri ọba ní sẹ́ ẹ̀yẹ́ ní kúrẹ́ ní ẹ̀sọ́ ọba ní bọ̀ nìkú wọ̀ yíyà yẹ̀wò tí a fìyẹ̀ nù yẹ̀bẹ̀ mọ̀ àkwáyé yẹ̀wò bìsá nù ewurade nyako pọ̀ sẹ́ bọ̀ ẹ̀rẹ̀ diẹ̀ wọ́n bá ní diẹ̀ ní sẹ́ ní bọ̀ nù ìdè nyàmé sẹ́ bọ̀ mbọ̀ hàn máa kọ̀ sí ibi yẹn sọ́mà ẹ̀dra sí i. Sẹ̀kùsùọ̀fẹ́ ní wọ̀ hàn yẹ káàkiri ẹ̀ nàbùsùọ̀fẹ́ ní nyìnà bá náà ọ̀nù wọn mú kẹ́hìn bíi àmẹ́sẹ̀ ọmọ bá. Nyamisha papa. Yenya kwa me say. Yenya no mane mako me. Akoma. Yenya ono na omepo wo sofo no. Yenya no mane mako me sofo. Ama me kete se wo wudi nyensa. Asema wo ba ya mpede se kete ya ba be kan nyina no. Wo wati asemo apo be ti bibi e bu so. E ku ya so. Ana waka asem no mu nsem e dia kire. E so ye koma 1. Koma 2, koma 3 na nebu ko so ya ko no aso an we yi se no na wa di aka na klase le ka so se o tu se yo me mo nyan sa di an ye fun amadi an ye ka wo de nyan sa ye se nyan sa de ko ka wo ni bi ni to wa sai sa na se ka fa ni de no bo so ma no papa asema ba ya e wo ma ni yo wo papa ni yo wo se ko wo be ka e de ki no be me e yo be ye se ko na ko mo ti ni wo mo ho ani na ka the Umbia also the apple to the woman in what can of Mama and Kata, Mama Papa Kata. Now we should tell you our no, everybody do what for Sabano. Yamama will was on them. We are talking about that. It is upon a man who follow away to man who follow. I'm a Sarabam. It's them and a man in a bit of a wash. Sometimes to wash it. Don't heavy. Don't heavy. Asam no anu den papa Enka. Oma mo kura mo kasa na mi tempa.
Wani owori hari na wana ekino. Hari na kwenya sakwe bisho yenise ya. Mekura bibi. Na kabaya no nye kamene ne bakya ya mpapa hari na no. Ayso wa ma hari e ma me no obusu afo bia ka se bia me hu tete e ko bia. Kemo yo any ma ke sofo mame asam no se die se ye no sofo wadawro manke bepesi ye nyina ye behia emre bebem o mama mate sofo nyame ya dum o chena ye nhia Neba nyakopa ya aduma ni tumi nti. Nyame nhia. Eni ejai bra na asam na no susu nti sofo nyame ya dum o chena anopa be no ndu na wa. Nyame ya dum amabo mo dia se no ndu meba. Nyame nhia. Ye wi a ye bese afro ne ye no wadi nkomo. Enti papa me ye fancy e chena ye be hia nti. Yo. Nyame nhia papa. Ai. Nyame nhia so wo ye sofo a wo ka no kore. Sofo bi o wan ko beka so ba ma so nti me ye kataso mu aso. Nyame nhia papa sofo asina ye be hia ne wofa. Ye be hia busuafo ni na wo fia. Bema ne beba na busuafo so. Wo mo beba nti ba me tinachire on akross no aka nyame de tache. Ne dia to asoma begafo momra na momagye adwa no na se de. Hey! Slow poison. We grab them na ka bibi po. Hey, Oliver Syria Miss American for the amawo. Mo matas na my voice na bre nti mo kasa kakra na ja. Mase abem. Abre. Papa, you were the only ehwefo. Enti wo de ye wo ne ehwefo ye ni Oliver Syria Miss ba. Mama Oliver na ekwo se say de eno ne Tom Brown papa ba gama so. Oliver Remes, Oliver Syria messages on a whole be assault to and din penifoti emrodi gokwedi obia into bomodian so beko na wakwaje Oliver Syria mix ni bi na atumi aboa papa tese so bia be wura mu biara na no so mama nu abi na nkola na ekun fi ho afem penimfo na no me ma so baba ko ebi odi o se pastor na Oliver na ebi o hefa enti tese Oliver no obia di atumbo modern na kokodi ni ebi na remnant ne millet mix emu bia kwana kwaje na bebo pa ti ba na bejo Oliver Syria mix na ebi na wodi abi akogu poku trading and afa China mall eya fred 0507 16 94 17 0507 16 94 17 Maswa Herbal Clinic. Fibroid bi da wo yam ama wontumi nwo aka ho kwai diabetes bema no oba awonwo stroke itete hepatitis B na ejeje wo ama wofon aye ketekete ya ka ho kidney problems there manso etini to wotini mesi ka ho kwai ni yensa wo yare a etete we ha nyina ema aya sampre kopa eno ntime se wa da Maswa Herbal Clinic bi enti na ato na yade ama wiwie sa amako ne adu atete se kontebe ene de onim hu awohu yade o Maswa Herbal Clinic bomode ne bra enka ye wo fada na bomde wasimbe na Akumase de ye wo Anwunaga junction Asconi road ye ne Mekom warehouse ene di ehwanmu frɛ 0503 52 80 11 0503 52 80 11 and 0549 64 83 62 Maswa Herbal Clinic was ajise wam 3P garlic mixture 3P misi adura adomada so na ye ni padua mu adwuma o pressure no kosoro sugar no ha wo etete e boost system no wo ye kase dodo entimi ma wo shape no empie yie ka ho e na 3P adura misi wo no mu ayare entumi menwo ani 3P baby no enu ti bama dia 3P garlic mixture na wo bi ba ankade esi e table so obefa ofa akọ ene esi e de yard but festival kotobi Oso obi na di 3P one dance ya chira. Chira no eye du kama. Enti mesro pebi. Emma yare emekun. Pe 3P. Tani eba mesi eba kwale na ke ba Apidag Angelos 3P garlic mixture benye bi. Piwak natural ma sorry mi champrise wat. Munam di 3P aba.
Mr. Wanda for 0248 0248 92 92 88 88 24 24 and that's 020 020 100 100 00 21 21 3P garlic mixture. Edu papa no 21st clinic. Esiatika yari ya mesi di din ede na enhu na ekum nipa wachiri kase wachiri brebo otumu se honam dua etutu yie etutu wa ma wo ye ho hwe ye nye yie na lab ne massage ne de ka ho ka ho ko ni emu wa ni enyi yari emfiri wo so na bo na de 21st country. 21st country. Wo kama na adwene no ye de abobomu na omo aduane no unse omo ya doctorfo ni nti no enye aduane keke o omo didi a omo di nuro e na aye aduane no a ebabo na me se wunya bo na da baba bo na nyo enti me so bomo dia na ko enkran ye wodo me market we do dan mu kuma say e hwa overseas so tra for radio so nye ne techima go so say hwe ye nie 0540 311 Time Herbal Center. Ya the brat to yare ne so untibi honam nyina tutu fever na ha wa pe time o time ya the brat ato yare ne so anu tikeje ya backup so be immune system no so tan no mu a ya de Germany padua no mu by heart me sa bia no na just say wan kasa wo ahode efie hospital kra no na wo ko bi da keje ya ba wo mroma jana so to sum na ko kolena ka ba da ne ba mr ba pfa have me Ozas chemist ne apidan chemical heba so biamu we benya time about Mr. and a KJ and backup sleepy. 0244 417 669 0244 417 669 ATL no na ema efra ya ne ya memma na adwuma ya for Friday we no eya na efe eyentoma efe enti ka ho pe ATL na fa dwudwu style wonu kunu ma sorry munyina ATL ema wo hu say yes obani enti wedding engagement sorry office party Friday we eye 100% cotton ya name ni na quality ankasa open customized fabrics in schools, churches, organizations, associations, anniversary club, corporate club, and I say uniforms and I'm open momra na majibie ube you ATL your office no 40 Kwame Nkrumah Avenue and Abraka Enkrai GA-105-1217 0244 334 406 0544 268 974 and Facebook here www.atlfabrics.com follow you any jawa online atlfabrics.com tabia takum na eno tabia takum muhunu ade abema ye bema po adwuma ami ne hu fifire ne esane ba eno na kire se wo ye bema wonim se wontumi mu adwuma eye tabia takum eno no aba social na emergency repage pataku akosia kumanum lumba bo ne mo se de adepa ade oba wo kan se ade winya eye tabia zanke ebeche and it's my son Kabi. Natabia Bames and Yanum be Bamwanya, what did ye papa benya taste? What did he? Miss Ubenya Rabia, from us near Basso Biamu, 0243 68 61 0243 68 61 Takum. The batch of Joseph Fashion SSM and when the power traditions and why papa Josie ye kan fu obi ani ye kan fu obi eye Josie me se wo hwewo wo soro ne wo fom na wo dwudwu star no de ama wo anchew nkobia ho on say material on say ntoma Josie de me di ne ho adanse na me Joseph Fashion Extra wo bom so ni meet me there sports and edition mo friend was 0243 433 465 mama beja kwa pastor Julius mo akwaba mejo so ye na na kwa akwaba ye na mami condemn the otita no ya pastor me de brand no ma ko se no me no be se Josie de me matas wa mpam bia mere a obati ani ani wa cha wo de na se ya beta no ye se no be cha she so yi we dey fan adu ehu I know what I'm ready to be answer. Na Ella Ben's place of duty or coachy. Or to Tonio Bebre or Mahonio Manquana, in fact, or boy pa, Yamin Shannon. Mama, my box soft number. No passam say,
wayɛ adwumaso ma asɔfoɔ dodoɔ sɛn na bɛdi wati atu anamɔ wɔ asɔfoɔ atu nyinaa na no abayɛ ɔba ɛnyɛ maternity mu na ɔware nso ɔmo asɔre mpanimfoɔ no ade nipa dodoɔ sɛn na etimi kɔ nti yɛbɛbɔ sɔfo na ba so wayɛ adeɛ na ma adeɛ a awerɛho this time paa yɛ ɔmo sɛ sɛ ɔwɛ aberanteɛ na mama nyɛ sɛ na ɔsɛ etimi ka sɛ mo ware na ɔte sɛn ɛna afei wasesa yɛ ɔbibi sa ɔhɔ sɛ ebi nipa no na ɔyɛ ɛna afei wasesa ɛna yɛ obi nso so wɔ a ɔware na ɔnyɛ dada enti woni ni wema wonim sɛ saa ɔte na wonim sɛ bi a ɔbɛsesa sɛ de bi mbɔ meka no ba we bi wɔyɛ odan a empataku ma ne hyɛ no ɛna ɔde si aso dem ofisɛ wɔtumi atu anamɔ wuru asɔre ni mu kobi sɛ otumi ɛyɛ bible studies na wɔ asɔ dem ma na bɛde na asasa nipa wɔ sɛ bɛma bɛka sɛ ebi a mepɛ sɛ me wayɛ ababa on recommend ne ma no enti ma ade baako paa mɛma na ya yɛ atiefo etie nhyɛ no so sɛ asɛ na wokɔ no wɔnhu no ma suban de biara da ɛsesa ɛna ade chi ade sɛ wodi mu obi suban yɛ da enti sɛ ara wokɔ no wɔnhu ɛna ɛno de nyɛ saa na de yɛ adwuma ɛde biara wɔ de asie ma mɛsrɛ Collins yɛ frɛni de bia metaaka sɛ na sɛ ma da kan yɛ sɛ nkɔ katekatefo wɔ so yɛ nipa bi yɛ bɛfin wɔ ha biara bo sɛ ɔdɔ tete ma na sɛ mo nyɛ de imagine sɛ wo ne ɔbaate nka wo de sɛ bi witiri mo ɔda wo nipa bɔnefoɔ akora no dan a wo na wo yiri dam wo sɛ makofa obi di na abetina ma wo facility mo ko bi no ni problem na sini room ɔba bɛma warefoɔ wo ɛna a wo no wo yiri nkwa na te wo kɔfa wo facility ne bɛka ho sɛ ɔba no suspect sɛ wo facility twempra wo mu a wo sekum ma no wo suspect because our facility ne ba ya wo si wo na atɛfɛ wo facility dey wo nim sɛ yɛ mpa sɛ nya wo na wo se nti to abasa ɔboa to abasa yampa ufiwa uni na biane wo facility na ɔdina bɛtɛ fio ɛna yɛ obi bia de ma na saa se wo mpa to sɛ o suspect sɛ bi on do obi bia bɔne ewu ne deɛ two watimi atete ababa o ya ama moto kura akɔbɔ no ma moto bɔ ni wie ya o de bɛto wo ba unwua na nka hwe nkyerɛ no sɛ ho te sɛ ene onana ete sɛn ne ade udu won wopia na ya na yi na onu na ba bada na Collins mbato a president ba no wa na wo yɛ hwan who are you and to ba na wo bɔ ha I see be mu na wo fie a hefa pa na wo yɛ hwan who are you se bi timi di some fool ones mantem wo sam wo yɛ hwan na papa so fi fe ya onu yɛ ka sɛ witimi sɛ so fu ko nya ko ba bɔ also so mu bo dwa no o to sen so onya no kura nkoba bo no na se bi progress aye mo na se na amen nka wo bu ba yi so ba yo te hu ko so bu no so ana o wo fa che no se bi progress wo sika che no me ko nkoti a wo se me ware awuraba ba ko na ka nipa fo te se wa wo pa awuraba nipa fo se wa wo pa awuraba wo go school no he wo ya professor ana wo ya hwan a wo peli na se bi professor nti obi anko school no chama pato onye nipa na me Mr. Collins question omo anko school enwe chi pato wo no munye nipa Collins bra na beka unsim yema se abrante ya chi metum sa bro na wa bu ne yire ana ne ababa yanim nyina asesa no ya ensi ya chim na emran ne agina court na de obetima ka kire Ghana mmra ene na dranko tu fodo yema mpani no on ka kire no sa enu nti na bebo no e ma na mu waye anya sa ma asumbi me ma nya duo ha wani akoma mu nsem na wei ne yekan fomu do so bi amfana asam na yemu ano sa kwan no so obi amfana asam na yemu ano sa kwan no so e no krenti me so wo ha wo problem wa ma ne e ben na ha wo modie na fa ha no bre Akoma 87.9 makoma mu nsima bedwafo ye betra so na fa ye de asam na manfa wo ne ba bia wo achichiri benche ye e bomodie na wo de bra fa asam ne bra ye wo asko ye ne mo no ene di hwene mu oba mom na wo yira kwan de a no wa friend producers I was 0246 824549 0246 824549 055 36727173 055 36727173 and 0246 903987 wo friend producers numbers here ye betcha wo kwan fo asam ne bra ye ntra so ne anima ye nyai mu kura akwa ye bedi acha kosi ase akwa ko yesi obi anware ne tamfo da nanso ene amamehu nse obi tumi ware ne tamfo papa obe wa ware ne tamfo papa na ensem na wo ka no na ye nyanya asofo ni ye mienu o asofo mienu mu a
Omumi no mu na se ya bre ya kan sem ya abro ye so enti yemfa mra ne yenhwe se ebetumi ayeyi a aden Collins yenka wasem enti ye unko a wo ye hwan ye busa wo se Collins ye fra wo kasai ye busa wo se edie na wo ban dia ye wo kana ye wuru kwanya ye de obai befa so ebia nneoma bi nko ye wo fie ka ebia woni ni huni wo fie ka ebia wontumi nware yie ka ebia bibi nye e wo fie ka na ye nhuru na wiase obi ani ho a wo suru atenatene obetenetene ne ho o si ka bibi kire me kunu nka bibi nkire me na me hunu o si 3 years ametena aware mu die menye ani gie ba akokora wa aware mu anka aden na oba beka sei etu oba betumi aka se me 3 years ametena aware mu die menye ani gie ba akokora wa aware mu na me former boy ne kra me hu ne se ono ye wi ni no anka bintumi ne nware no e wo ho a wono na me ko ekokaakai no sedie nti wo de wonim nyame asem na yede nyame asem atete wo na wotumi gina nipa anim kasa na wo de yenim se wabrabon wo ye different na wo ye saa nyoma wei enti wutibua emufo kakra enti wonu ho wa abrabom na wutumi ba na wabie enwan be famie na waba be fa no wo towa na wokọ wo wia ade chi a na wasa ba bebutu ne so na waba be fa no na wada ne wani na wokọ onu de wonya ni gie awa abrabo ni ba akokora na enye wono a ofere wonsa ma ne bebre fere eya wo mo mpese ode na warisem ebekọ abusuam eti ne wo fa ne ka wo se da krope na omoteye ebi fere bebre na nka enya so anya ade ayi na da bia wo de wonko awuni ukunu abusua behunu no manimnie abusua behunu manimnie ahen ye ka no saa yenya ne saa awo ba bia ye katamfo nso so da bia eti da bia wo pese wo Collins oyire ade wokọ ada na wo yesa na mera who to the sense se wo ba ka se wo jaya ware a okwa abusua wa yese kotena se ni yekuno wo behuna ba ma beku wo ba sesi e o se wo jana na ba ma bia wo ka se wo ja wa kunkon obeja wo sesi akofa wo ba foforo eti mesra obai se Collins si mamu obo abrewa e wa aware yase a entena se mo abrewa entena se na wu moto na o ma ne bo wo no e ma bia mu mmow na wuwu a obefa foforo wuwu ikura no ana sofo kan oba foforo ebesi wo mo animu a osole ye ebi ekuno ebehia wo ba no a wa mie wo mo enipa na ni so ade sei wo mu ade etumi hange sofo etumi hange sole se ma bo wo fa ni so enipa wei tina wo ba bi wanya hye mfiri be ma wei wa tina wo ba bi anje hye wo je dia na afiri ni ho wo de dia na ekobo abrabo no wei ni sika ye de bo abrabo sole ne keka wo se wo ba jina se wo ba entonsi kra na abeto ade me bu edwomfo ma no ye maame mo entonsi meko jene omo sori ankomache na yesim masom na ye biri ye moja ni koye bi nyame be hirawo esna wade boni we emra mewu enhu nya wo ma ho na keka wo ho wa abrabo ni ende futu we nam de ma ba emma nyina nso no bra mo sori nyinam mo sori siwo emma ma ni so mo mfi mu a mo mkankwa mo ho entonsi emma ye dwuma dɔɔso amama no mo adwuma sua ye adwuma dɔɔso nti mo nyere mo ho ya baboa mo nyame isi papa na nekua no na wa charge papa wa charge pa amen brother boto Belgium was good afternoon live from Belgium was be man so bind here ye hwɛ de oba ne kan ye de no wo fa kan de sofo ne kan ye bitimi aka say ni so ban ye brother boto na ka wo say on point Pastor Julius good talk na nekua for them yeah, enra ne busafo bia boy on Facebook o pa. Yeah, yenu aba kit. Pinkra on. Abodjuma pa. Ana fi. Aha, abodjuma pa Jonathan nso. Again no onso abodjuma pa fi nra bisine. Kodo eje nso aye adwuma. Yeah, echa authority. Ana fi oba pa Jenny. Ono nso abo adwuma nya agrokra. Madam YBC. Wọ́n ní nkọ́fọ́ na ọmọ yẹ adwuma pa. Ana fi eye maso duku. Ono so yebona ba so Agnes onso ansa aha ono so
ejemu fie nwa saa ba bisina onye mama na fi bright eje na Priscilla Jumo ha wono so aye adwuma pa Ernest DJ Clinton Clinton wa boy adwuma pa efia de pa enso so ka ho anti safo we bo maba so Insaba Rocky wo gire mu pa na fi Samisro nipa Samisro nipa ni di na de yi pa wono so ya anti fi no abisi Samre sankofi agina mo na so pa wo mo share link no ni ade bibiri na ehina ye be san hwe wo mo so ya adwuma na ne o tran nyina na ye sa do mudi aba o mo nya adwuma pa na esi nipa ya ade a o sa ye yie edi ntina ma ye sa already sa pa ma na amati de dumbi wase wa mami ami modie ye wa mami ami modie ohunti wa mami ami sedo ye yawe wa mami ami sedo ohunti edi ebe nko na aba de na esie me decrease ma Victoria wase me gide wasansi eje me gide ni peje ni bebrebe eni sese we wa ware no na uja na sa no obogoko ne ho ana wo de homa be se ni mena na debi o pe mama eduru baby o wosa enipa bi yensua ware ne yente ase eni obi na anya asam nti ana ne fia de ana ne ho bo ne ho so nti no watam ne ho bre ba ma na yenyame nhise ya wahise se yes onipa be je na jane na ho de ne ho kofa na yire ho aye honam kro waboma bo bra fi se ba ko fongo ba ma nkontimi ngo ba nkontimi ngo yesu ohia ansa no timi awo na wachichiri obusua na so abegina bra ne wa abrabom enti mama se nyame ya wadum na onyo ba bi bo abrabom a that doesn't mean say uri obi ama and as your baby no no brain wa pass as so mama ye hiama and the man hiama ye hiama mama abrante ne friend say Collins mama hey you say you na eche tio na so jump na so ye champion Collins ye champion ni na eche oja mami wo ye ne basa no wo say hie ni power na ne betena bo bra meboa kana me hwanya nsa bro so say ka wonti kura me mo ba me dam dem da wonti mi mo ba nsimi ne ma da wonti bazo da se wonti mi famu nko ba da efi na ko menye holi mi fo be biem me se me be ma no roba me ngro me jonso ne nkeme wian kam dia se won kana ye champion Collins ne nkeme woni ante ne mum ne keme bo aba fo na nya ni oba ne nyanko ye kwa akwa foforo na oba bi che oba bi ene ne no kire se oba hu hia sabaya impo na bra bon konye ma wa still you need a woman in your life obeni wa you can never live you can never do anything with that woman and then na wo pressa ani na wo pressa mama yakasa kasa obi ni dia ehinta anti ma wo ye ba ne sa ebia na wo secret be very important fabra bonten ye huru ne sa ebeboa yen am ye huru be dia de beto ya fra wu gina so wani wo ye guy wo ye champion Ghana guy Ghana ehuna makusku apachi no nim ngoma enti hia so kasa keke kwa katen ba Collins mama kan se ntia wo nua ba o ma mi wa wo ba ka wo no obi bi be ye nua ba wo be kasa na so obi be ware wo nua ba wo ni fa kwa we so Collins wo be kasa wo ti na bo ba pa me ni ma chiama abaye wo ni be wo ti ma ba abre wa force ni nyina echi ni wo fa be kan ya nyaw also wo ti mi ho bi so force amebo Collins wo jide wo wiase bro wo to nkwaso wo to nkwaso nyame nkrofo a wo do na anu si wo ho no efi se awade na ya wo osofo na introduce ba na de ma wo hu so yi ni pabonefo wo hu so ye killer onim so be bon konfa na ma de mo ye mo hwe ni yiye mpanyimfo se meku no eda eku mama yeti heya na enra abrante bi kache na yire sai wo de hwe na abehuru wo de hwe na ampampa so fe sama ha ya ye so tutu no atei ne ba panyi ni kura nwane akọ de tuo ni sabo ne ba na ka ho ba manya ye ke mama so ko banga ni 200 Ghana cedi kwa oni bi da ho so 200 Ghana cedis oni bi da ho okum obi di sia kire kwa oni ya enso ni wo ko won so ko fa DDT anam krofe so wanka ba mane di wako dwane na de awurade nyako mama ya na mi ya o enti enye no mi tuma ne fo awari we ne na ekura kan mabona maso ma
ansa nanso abaye sie da susuma ba ma we say obeku miso obeku one day he will kill you because why you not gonna send out the obedo na do cha when you feel na brabom mesre wo ba akora ya ma me wo anope na Akoma FM news awie no mo ye ne body interview asema akwaketo aka news at trend station our system no akwaketo Akoma fo bisa na say efutu oba na sembe na beka tiri aso sema news ade na nso asema beka tiri aso say so no oyire te ho na oku te ho news wo ye na bi so obeku na onya obe obone a entrance awale na se bi as ade ne papa ye na me hu say me ku na eda ni kuma ampa enti mesre met awade ase me dia yo wa e me hiti ayo me dia ta wachi mama twisika won so mama won ne se won hwia so won fi me so mama ko sisa ni ma ko wo be ku ampa eni pa bi ni pa boni fotre sense won no ho se bi ni ko te sori a ene wo kai wo ba e bi agim se bi bread asa e mema ni bi agim yankasa na ko no bana na yasu gugu dia ohunu wo ba o freba o manisika ya aduane o boni di ma na ye de me bro ni o ye bre no nya hwie spams ni gum se tatatata wia wura fi so bia yasna spams ni ko guye abodam fo mema bi ni wura fi se spam ni ko gu bia yase ena na ku ka bi spam kan ebi di eche biri kanka ko anso wo ni obi ahwe bra yase obodam wunsu nyansa o so obi yase obi akwem na opigu ye pe na ko tebe bi kan ya ahwe bi wo spam kan se ayi abontani furu wunya ba bi gu obi ba ari gu na yase no wate muna munimi nyansa boro so kuma se fo me ma mun mo de ati asante fo muna wiase nyansa ye mo de akase podu na de ni obi nya no obi de be ya wo kina obi nya ba nyansa no so ba ju sika ni nyina die obi nya no de yesi be ya wo onso hwie nyansa hu se wiase se me na me de de ho kan ye na wonye obi kru ma ho nto da de ono so abaje no ntra ho won ka se no nkodu de ono so abaje won ka se no nkodu kuma se fo ma won ka se nko wate ajiji man fokru ko una ho fo na awose na awoto una wonu fu papa ko ase de ponko ni bodu an chen sisi eche no okonfo so sa na nche won na me sha condemn ye twa ye nwa ba ye be kwa ho ma na so ne afefo akodi nkoma was 0322498035 0322498036 0322498037 0243114497 ye twa nwa ba sisi middle na dem na wote ho a why stay for sa mu won mana ye sofo sa se won tana sa musuma na nye basa ye sa friend asofo fo nyinu na friend ye sofo ba ku fie ye friend ye sofo ba ku fie me ko tana ho no ma o se a won dia wale na no obeja bia nya na obi antana no ba bi ntimi wala me ne en wala me ntina na me obo me no me ma pa me to ase du nti nya de obo wo ai obi na no kan ho so obo wo wo pa to ase me ma pa me to ase du nti nya de a obede obo wala me na wala me ntina ama so fu no ka cho mo se sa wonye we ni adigina so ye den egu awale enye se ni dina so gu awale na we de nya awale jaye nti o se ani ma me na busia fo nyina boafu so ndi ntimi wala me bi nti onde obi akọ no ba bi nya so fofo na ba yi chokun nya ye den ama no ko tan sem chro mo basa no mo ka se ama bon san fo gu awale nti amra ne bo mpa kakra na de ba fi ade channel the 5 cd or the 5 cities 10 cds 7 cd no da to no ba no ko sa 6 months ni chop money e ma no da nko fo ho se na makwaje aja me di bojo kakra o mapampam me ba fie so na ba ni di a ni wa bi na msan de yeden e ta aduane mani di na ma ba ya se ma ba kan sa me so fo busie ni no e na ma no wale me na onye na ade so wale me no so wona me chimpna kakra na so fo no ka se ne sa a so ro ni de e chimpna wo ana de wale so onye na ade so wale me so fo busie ni na ma no wale me ma nko school da me man ko school ono opa ba wa ni ho class o wale me o school wan o SS SS me man ko school oni ho class o wale me enti so fo ne man wale me no de nya na so e den o wale me ana se bla se no se de mu city de ma wo no se ai so ko dia me na sunya mi ko jira pe personalmente ntona pe poni sunya no ndo ni cousin dia o de man be jab dem ho akọ wasi so wo ko dia me na ya den ya ense bi ma ko na mi tie me ko dia me na sunya no ko jira pe personalmente ntona pe poni sunya no ne cousin e man ho le e man ho tina ti ma tana dem ho sa ba ma tana dem ho no sa ba bla wa nya de no ne cousin ba ban ko ta okay na de mun mun na wasa ta me ko da nya na to me ti dem ho sa ye de na to so da no de fa ti ya de mun na wasa da no de mun na sa ya no na ni so
do be bia meeting na how can I so to extra guy or don't make a or the sub bubble no phone me sa ho ama me sa ho nyina na moja mani nyina ye ko na wo no for what don say ko bobo dey say na yire no we ga say na o pe continue atu na wo dey na say bobo but so da bia me dey o ka tell me say me shall ka tell say me nyim o ka tell me say me nyim am fa nko ba bia me dey e ko fa no no nde onye o na me na ye dey enyim timi so me ma so oba no nchen amene ne na ma ko nyim because nyam ne ma me da nyam ne papa ne da wo be ma na me ti dan timi nyim na ka tell me say me fa nko ba yam ko fa no dia na nya say me san wa be dey abadabi enti e wo ba ha na say nya dem ma ho pam cho me mu anyina ne say be ma no nyina me yem adwuma na me timi dan nsu me de me mpa hwehwe wo o ha me da ma me nsu me na me kompa okay so some ye adwuma na ma me ja adwuma ba meba ye be ba na fi ye be ba ho Dema no Akoma FM Collins Opoku Batron ayin fa na o share no ni share no o asori dem Batron na mo kwa ben Batron me beto na so no kwa asori ho no na odoko to nsofu ni se wona me nkasa no wale me nti mi de mu nse nyina wa asori bra wani kakra bi ka ho mami mu nse nyina wa asori good ana me pre mana wale me nti wono de Collins Opoku de koto bo sofu anim Batron se opese o ware Batron okay Batron nti wo de koto sofu anim wo koto no asori wa na ono na beto wo Batron nche ye be kwa homa ne so na fe ye ne ye tie po akodi nkomo International Power Praise Chapel International Power Praise Chapel Bible no kwafo ono de chese unya ko na so ya o how bie ni wo de ko obesan de ababiem chese se empire se ye Bible no mfa enye wiwemu ma enko bonkum ni fa pass se ye no awe mama na no duro nso wie ya no ma wodo de akosa ho ya de bo mo no tumi kan ko Bible no kwafo na so ye Prophet Kingsley Jamfin ono ni original Bible no kwafo etime se wo da bo mo de atutumi kan ba na ba telefo ni kire ho na wunwu mu how be na se ha wo spiritual se wo da unya spiritual protection Bomodia Nebra International Power Praise Chapel ya Prophet Kingsley Jamfin the numeri a prophet just one no down no ya dia be na se ha wo stroke diabetes edam ana wo kwa wade efie dumunie na so awo no about to send the fifre about boden chem no de ne de ehyensu ase no wawie suku wabon nwoma bi akọ hene ba hene wodwa nwoma kana ma nwoma ponche nwoma enwoma we nyina wabobi na so adwuma di adwuma ukwa yemfa osma bo ape ukwa yemfa we yan so be International Power Praise Chapel what yetumi abo mpacha wo pese wutu kwa amana ne ebia wo pese akodi holidays na bi uba obi so pese akoko no kwatena ho mese wo se dia wo pese o ye ne bia bomodi anabra yakachi ne babo anampo obi di kro no atoso obi kantro bi atoso wi wani anya ye eye robbery obi di kum atoso anabaye atoso be bia wo se oba International Power Praise Chapel anampo wo pese wadwuma ekoso obi okote adwuma mu a ye ntore nti wo pese adwuma koso a Power Praise Chapel me se wo adabomode atutumni kana ma na moto na bra na wo de wonwu mu ne honam mu yade no bibia papa ebeko na wo de frɛ no e wo sa numbers we so frɛ no numbers is 0556 949087 now our friend 0591 649 462 last number 0243 999 796 ofre papa e number si so a onsa ebeka no na afi wa kwaje emwa afi Prophet Kingsley Jamfin etia da bia e hot prayers and after counseling 9 a.m. to 2 p.m. Kukuya da bia emergency counseling 6 a.m. to 2 p.m. Kwasiada anointing service 9 a.m. to 12 p.m. Yawa Santasi runabout yaban unity oyowa and unity bomadia na ebra yakwa umane so hello me Maa Akos ya papa bi me be ma papa bi eyi after that sister so ni pe wa de gina Ibrahim Obia o me ekedi am pro shamu ni ti ma fa mo ku ni ti o ta mo baba ma kan na ni ya da na ni o me mestre ni ya be ma no se de oba no a che ni ti ni asemo a eye yi ni ka o de that enti me de ni ya be ma no ya o ye no o me e no fle o se se oba ni ti na o ti ta di ya no the no cry and no get in the enti be se di ya se
Omushano Mubu Banania, Mamaki, Royal Youth. Hey, let the work no giving for the USA, so let us win. Hey, no almost Jan and Kasai. Nyame ensha papa me nua be mabusha no ne kasa yie. Aha, wa free so went to me anyina so. Hello. 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 Maa Akos, Good afternoon. Nyame adom ho ye de. Nyame adom ye ho ye yankwai. E ka so mo kasa fi 1937 kuro. Maa Akos mu program tie pa. Mo se ka no kwa ma ji bia boy si a. Maa Akos pakada mpasa me kakakra ni pe. Yes sister. Problem a wo from no ho. Me sa problem a from bia baya na mpasa me ba so. Me timi enfamba. O branca sanka. Akoma Ene FM. mire mu be ma o wale o ba na wa pu. Nda so be na be nya film. Sister na me no wo no a. Won tina ni baby na o ya ni nja obi na. Mo nka so do be ma no odi na chi e obi wu. Wutu won ko no ko fa obi. Aka no ko ne to ka meka sana ne mpana no. Nti ga me pesa me ka chiro mi nua ba ne se. On ko ni ko to dwani sire zadi. On chino hu no tane baby kura no na wu nja na ma me ne papa obi. So wo na wo to wi o ma me no papa. Nyame ensha papa wa make you points no ewie. Me da se pa. Hello, we didn't baby afrefre. Hello, Maa Akos. Yeah, yankwai. You for me, oh my. See me just so yankwai. Nan papa ba ku ti type of father. What is a vegan when you are such a nigga? And see on find you mem no maje. Hey, no me be like make my German wrong. I will bet you emergency. If I say you not miss my game to any say. Million. Our name no tell you. Then I talk about Friday. No. If you see anyone na kuma akwedima. O me ya me kan ho na kuma ni si. Anya sa be ma be kuno. Monsieur pa. Ame ensha papa. Anya sa be ma ni be kuno. Hello, we didn't baby afrefre. Mini aba ma. Ni ma so mo asante man pon ko fi ase no ta ko ji. Wa fa yankwa. Mini aba wi ma me mo ni tina ba so di na dia mo di so ye ni pa. Mini aba na me ke ni kakra kire no. Awadie wo te ho na be ma so mpe no wo pe wo na ade no so wo mpe wo. Ekiwe di wo bu sa question bi wo ya no na e ha me pa de be ma wo da so do no sa pe no. Wo te pe wo bi wo bo mo ko na sia. Yakopwa ya aduma wo wo. O se ko ko trawa de no hu bi. Na je na wo benya free wo ti mini aba me se no. O ti ta na de na wo benya bi awale me da mini aba. Na me ensha papa wa fa. Ya me ensha. Hello, we didn't baby afrefre. Hello, baby, obekuma so. Hello, we didn't baby afrefre. E ta so free ko so na ando. Yo, ando yankwai. Yo ma me pa to sister no so wo tra ware no ho a. Brema no bekuno ye brema ni bi. To tra ware no to bekuno. Yo, nyame ensha papa ando. Ye fan fam we ni Maa Akos no so papa. Dr. God bless Eba Center aso ye na sabe ye kwe Dr. God bless akwa fa bro dia ba dwaman so o se ekuro pa na tu diabetes kuro na se ekuro a edi mfiham you know ekobo money na bra na so ye no ma wadro na fa kota so na ekuro no obehia se dokudeku afin so se wo be ma no esu ana se o low sperm count ani na oye ho adwuma asthma within 1 month pepepe no tu ase dia ma afi wani eya epilepsy hernia gonorrhea syphilis ana se rheumatism kaka skin diseases nyinara obetu ase ediama compound so how hepatitis B bomonia na bra na so ye se pese o fa ye funu na se wonyin dia ene de bomonia na bra na so ye na be fa form no na obema no ahodo obeba bio no na wo de adanse na ba asabra ha nkwala nso bomoden na bra beje aduro ne fa koye abofra no asabra ni na beja no na afi wanyini fefefe ahye nyame de ne onyam na wo de enkamfo ne aseda aba fie ho obetumi afre no numbers so 0243641860 02777444434 and 05088500293 osebo modia na bra obe owo Asqua opposite Presbyterian Church and health insurance old one no mu na wo akran so dan so man ho na Dr. God bless ewo Grow fine, herbal tonic, grow fine. Dr. Akwakofa draw the abedjama so sa mo draw we eno na sa bre obia tobi e animal
say walusu appetite numbi sa fe so say titreti afi oda wo na also na kropracho ni nyina go fine mo dadro nko na ono ma eboa wo na eyesa na o ma nyina hu adwuma adeboa afi so vitamins ahodo biara wo nya mo dadro bia mu no wo mo na oje go fine tonic ni bia abeboa papa ama sa vitamins ni na wonsa aka afi so ebo ni padua no ban efri enkwamo a ekute ni padua no eno nso ebo ho ban sa so na ma sa wo yare na onu bia ma ho to 10 go fine ebi wo Misty Heba obetumi anya bi ho Colonac Heba so bi ho Ashton afenso Smart Heba oboase Fedimens Heba Apidank Heba Pure Leaf and then all chemical so biara bo money anako obenya go fine tonic ni bi ho afenso obenya bi wo advance no ene na ma ebo enwemo dendende e di akire onya tepe fra o megina omo na etobi se opese utubi koton so a obetumi abomodi ana onya bi yo amakum run about the Bank of Africa and a pen obetuma fra omo 0244 596532. Go fine. What say makes you go fine? Okay, yankwa humane so emra hello. Hello, we didn't baby afraid free. Me bacha wood in come on hello. When you're ready, MIA. Hello, we didn't baby afraid free. Hello. Bacha, good afternoon. Good afternoon. About Bonita, and Cray. There be NTO who were radio, no Uber delay, I said delay NTO. TM me when you're young. Yo, man, I something our in a group because of your mama. A Jama Mabam Tiabu. And Timo be and try for the carbon. Yame and so said your mama Bamunti a group. Hello, we didn't baby afraid free. Hello. Hello. Hello, we didn't baby afraid free. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. We didn't baby afraid free, Nianko. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon, me patron Yanko. Hello, good afternoon. Me patron Timen, can you among catch on Muntia or radio? One more friend or radio, Papa Yanko. Danny Herbal and Trading Center. Akokofa Danny Herbal Mixture. The abadwa maso. Sana Daniton Herbal Mixture. Danny Natural Herbal Capsules. And a Danny Herbal Ointment. Danny Prosta O Capsules. Now Danny Herbal no or say a baba mumodena a Joe every malaria fever typhoid jaundice any general body weakness. Namo I feel so Daniton no a bow emal say umuja swati menstrual pains and so a how menstrual disorder. Nina a bow. I feel so a mouth appetite echo so I feel Danny Natural Herbal Capsules and also a bow Emma SCC Yadie a Joe every month I feel male vitality and so only for men a man kwa a bow papa I feel Danny Herbal Ointment and so a bow Emma Unipedia Unamuya Mra or the ointment be a Unipedia or dents and also a bow pana among asa I would I feel so Danny Prosta O Capsules and also a bow a bow prostate papa or Johnson a mouth me flow kama obi ho Johnson out him say was so this no afene say what him say or bread I feel so Johnson and be mamu ya I feel so one money na Danny Prosta O Capsules na e be boa pa na ajew afisa yawa enyina mo e say yadro na no hye pa ni ntino e say wonyima untumi ennum bi sa so na sa wo ma akora no fo so untumi ennum bi I feel so we bi mfie enkono a and below and also untumi ennum bi obabo money anu afre number 6 so person utubi koton a 0244 344 651 0273 392 877. Yo, Ashtown, your name room and a bed. Dan Farmer. Ashtown room. Dan Farmer hall. Okay. Yeah, crowd man is way. Hello. Hello. We didn't baby afraid free. We do the first service report because it's free and for our room. Papa Yankwe. My question and all the program we chill for Papa and going on and say, maybe I didn't have to read it. I will say, in your bar, baby, it's not. Now, if you have any Alcasa, I saw for you well. You are people all with you now. Let us see if I tell you. Sadly, will say, you know, myself one. My cousin said, like, just a lot of baby, and I go for the one.
Yame on show, papa. Hello, we didn't baby a free. Hello. Papa, yankwe. Zet natural mineral water we nso kwaje pa ya so ne so FDA for kwado mo set ma say baby biara say we yie say we wedding say we party engagement baby biara ayi dwabo nko na mo hye ne nsu kombedi obi de zet and ya kanfo ade mo obi a obi ni black man and de aba adwama so say yonto mo obi anya bi na watumi abo we nsu senti bi animo papa bi nsu bi wa wonu wi a na de omunim kum asa abo bi dem witimi abo bi dem we de zet de ya so so project bibia en esan eboa wo health hydrated just say how bia eni etire wa modia say opese ukotu bi ekoton a akwanya wo ho at this advertisement no FDA for agiatum yem phone number we na yen konkoje 0244 620 294 020 818 3018 obetumi enya Z Savior Foods Dr. Savior akwakofa nro e de abadwama so every ready aduane udin na se sawo yade udin na ye ho adwuma diabetes ulcer afwe omini ho awo untimi enna unya severe waist pains and so betumi abomode na abomode awo so Dr. Savior number say afwe so obema entumi enya adwuma yiye bomode constipation ni nyina wonsa no wano ewo so jegedege ni nyina Dr. Savior duro eno ko na wudi a ebetumi ayi free sa yare wo frɛ number say 0577 201 495 0555-789-698 Dr. Savior Akache no afi Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center no ono akoko design papa dia bakala bia just Germany, Canada, Spain, US, France, Italy, Denmark, Sweden ho nyina akoko bi edifiwa ba enkom obi ntan just me kofa fra boche na ba so na Alaska ho no kofa no o size bi opedia offices ahodo abaya adwuma efo nyina headmasters momo modern asori ahodo nyina ra momo modern konko je wallpaper ne bi na yemfa enye se the paint no ye jai to esanse Alaska about the boy no abedom ye for number 6 person ko to be ton anasa wa ko to be akwakoye wadwuma obetu afre 0554 114 878 0268 419 Alaska Enterprise was the home of quality work. Hello. Hello, Maa Akos. Yeah, we didn't baby a free in your money. Good afternoon. Mpacho, Mediani Joel. I have fire music, but you know, two and I'm Maa Akos, Nkomani na nse afutu Nkoma obi otie dimaji. So, ela me dono ni se tie kuma se ma ke. Me dono wa shiri nkwa. So, ntenye afutu ma obi a ba na se bema otie dimaji. Ma ko nyame nka ho. Ma djuma pa mo bo mai. Yo, ya da se papa nyame onka ho so. Hello, we didn't baby a free. Hello, Maa Akos. Yes. Afternoon. Okay, can you okay? Me paso bisa se sta no mo me se kai se wo mo so so ne ko mana di mu da fadie. Ko bisa so ne open no o se no dinga. Aya mo bisa ne mai da. Ana tu coach na e shop e boy ko college no. Ani je so coach you know o ni pa mo ne se ni pa ni bia ya bia dan ya akwala o ya no so wa titu asa na wananke. Who said, don't be a free remover? I've been an APA. Papa, wait. I know them, Dodo Mame. I know them. Hello? 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 Okay. Hello, we didn't baby a free. Hello. The patron my radio, the TV set and perform a minister. I want to. Okay, bonne tani e kwa me braso. Yo, mama, let's do that. Any dunya be man we ni e ko ni am so papa na nto na. We no okay, e wa so ho. No ni nya nti na no wa kan ho to ni am papa. We nya do pe ya so be. Nyame onsha papa we nya de opewie ya no. Afen we yi ni sube de. Hello, we na twa talk ra. We di ni ba bia free. Ami kasa fi Kenya fi. Bwana tawe ni enko mafu bibre. O ma. Ibisa ni se oban ja se o sa dono. Profit ni dono. La se o be na nti se obe mo atwa mo babrewa. Na o so do ni se o sa na be tire radio so. Ne kam go mu na mo kotena. Obi je ni bisi. Makra o ma me. Nyame onsha ye papa Bernard was watching you live from Kuwait.
Yame enso abena papa ye braso yeko. Mama Simon Boache wa Argentina. Michiana papa sanso na Ella Benz Place of Beauty so o kotwi kane say at some microfinance abrosan me hwa no wo otontoma ho ne omanya Michiana pa oboaye bebre afen so ma Lydia e wo bantema Michiano I&D boutique opata say fogo odno kwada so opele santase na my sister Esther boat ono so UK Michiana papa Agnes also ansa Italy ono so Michiana pa Yame enso papa na mom ne so wo how amane wo problem bia na se wo pese oba Mama said to say the ababa de ya ne kunu etete ni bebre pay o de ba akoma mu nsem ye wo askwa ye ne mo no ene di enhwani mu bo modea na ebo modea na bra se wo ba ne dia wo fun kwan a obetumi afre ye numbers no 0246 824549 0246 824549 and 0553 672 173 0553 672 173 say 0246 903987. Bomonia emma and ateti enku wo fie obo wo se nkama sem enkyere nipa mpato nipa na betima solve problem dia ma entina akoma mu nsem mako ewo ho ene abadwafo nyina bomonia na fo asem no ba ebia ma obi tete awarie mu ebiso na abusu a wodamu abusu nyina mpro ni ma hwe ebia bibi na esi ofio ebiso na ewu bi esi fie wa ye de beye abowo bomonia na bra ni nyina ye be nyina ho adwuma ma ahaya akoma mu nsem ye wo askwa ye ne mo no ene di hwani mu so oba ye beto for so na ye akamwasem no e de ama Bomadiana efa wasam no ebra nyame ya duma wachina ye besa dia kuma mu nsem dwuma bi no abramo ebio enu tita ichiku na de beba china no ano edim idin ede Maa Akos nyame ya duma wachina ye besi ya ama bravo ya me pasa ama me ni so ta me o refo ba me na me